na me bisa o question pacho wa wo say mawunu pacho Franka to so say bomu pomane consultations wo mama ya say omo ya me nso ba ko invest wo ni ba why na e pacho ni connect e ma no Franka the ba ko fu to kasa ba ko fu ma me ka se obi free mo asafel me ka se obi free bibi sa say ba me ba say me ka akwadu ja cha akwadu okay cha ko for so ne te da no ne jai no mo ga ne kotna akrana boy ne ti akwadu am sam ne pa ne te wo esere so ti me boy ne sumani ade ba mba na ma ne boy ne wo ne amma me mpene so nti ga ne ko akra Sabi ko wo me fa so wo be 5 ne boy ne so wo 2 wa me ho ade eti okoba he no one ga ne hihye honum ne wo honum nyina me te honum a be boy ne mesi adwum ne to be 9 to 10 was ya obi afram se me hwedwum oginya ase ne wokọ sa ti so wokọ na ga ne dem no ye de no ko sha me ndo ko so nyina bana mpese me ye de me busa ba honum busa na ase mana ne bu ofu no mpese one wokọ ne ade nto yin sa no de bo ne ade antimi me nyina kra etu no ma be kan no an na busuafo na be kan masa sa no mana me sa de ko nti me te wonu ena okra se okọ mo nyina na me si yo mate iti me da wonu ma me na de we nyina ne me hu ba na me pese me busa no ne ade adu so no ti bi na ko busa na bu ofu no pese o de wono okọ ne ade no we you no ma etugu ne ade ti na me pese me de me busa no it was crime so ko head no smart ni ko da nti be around be 4 to 5 mo no say wo ko head man no so mate de ko hebla afi me da wonu musa ti se wi bopum pam so me jibo fruit eton bo ko na dwo be 9 no ko fo bopum pe bo fruit aton ni ade enti o kansa na me say Martin do so ko en me da wonu no be bopum say afi a mpakon bopum sa am gas be bo friend quarantine na mpakon e dey friend na me mfi no ti me hebe tam na o friend na say eh na me sorry na o phone so na no bopum sa okay afi am hu mpakro na me bie pun na me say ade no say sister ukun kwan fa am say o mi kun so ko heduma wo ginya no say sa na me say no say ukun ma study na am say me catch me hu say bia be kan me ho ba asim ba we de me kan me pacho na ye hwan ya why na be bopun no mu sa no pacho na mi be ma unya be ma benketechie me ba che mi be ma be catch me to aso pacho mi be catch me no sister me tell hu say ukunu ekowura adwaketo adam ho na msesa na mse yo de Martin de ode ekọ no sister wo kono nkobo mi se bia sam se ode ekọ sam nya akora ode nya beka chim na ode ekọ mti mate eti me ko me bopuma gani ma kwansina ga no adwaketo ano me kunu empena no efiri na danfo bi firi soro ho no mo ban to ba sa no ese fia de me firi no ese ada ata e hwan ya ene wo se e fio na obopunu musa na me firi to ka hwan na me firi ga no na asara ga ni de ebie punu obi punu mi ra ona ga ni piam de fia da ga na ti na nya ira se de wonu mo hwe o piam de fia da afi ni me piano ni fia konsina se toilet mba fu bi se mi kunu ko se edanechi toilet nechi ajire epunu so ma mi epunu me pim pam se a se eduma wudin na de bia mtimi ya bi na se me kan na miniska mtimi so ko eduma pa ba me busa akora so miniska se eduma wudin konsina mpaka mi no mo nyina de ko ne ko ebro ne ade nyina mpaka mi nyina de ko ye fie ba ako no mbe kan ne ade ma mi de ma mi se o kan menti enti no no wa se mi nyina obu okora me ko kan bia ko obi anfi se we mu na esi opa mi nyina we obi anfi mi ti anadwo be 10 ena me tieni ho no ko manu adwane bibia wie ti dem ho ntoma bom fi se me hu sa me record no hu record egu no phone so sa da phone so ja to na me twi record no gu me phone so sa me twi gu phone so me so hu dia nto na busa na dan recording pa so ne ga recording ya so di dum atam chere gra ne se ontimi ni njai no bi create mi ne mpna ne re ewale 30 years 20 years ko mu jai esa le fa ni mpna da na me dia ontimi ne mentena o me no metena se de ko wo ba yi kra no ni me ja ko fa ta aga na de atna nti wakansa no me man ka hwe ti me kotu banje da Friday no e na me de call Friday ya chidwa no me de call me koton ba ni koton ba se me hu sa recording nti e fi sa asam nti me hu sa recording nti me ya hwe so na me susa to ba ya kotu banje ne ba nti Friday kotu banje ne ba ba Thursday kotu banje no me ne kwa na odi kan ko no se me pe boton ya de adema me se odi matina me pe mo cha ne de ko ti me kwa no to fa na me se kan twetwa banje de gu moton ne de ko to kwa na ka me kan ko dware na ba de obe pro obi
Number krom peba me say me to bank no fa number me fa number no na me ya no my friend aside Mercy no mo san ye queer people shine okay na aka say me see you mat eti me ko to bank no Friday no de at the buy eti as na asem na me hu no recording ya de na me hu ni nti no da me nam chole a me susa onu su bus na asem na bu ofu bus na asem na bu ofu it was the minute team bi no aka sa me nya me you be friend ma ba ndo aduane asuo ma say so aduaye bi no ma me nye it me am so there so na so ntinu ment na de ka na me hu me right na me hu de me ye me ho ti me kan was e dey asem eni na ma de me hu a me ka sa asem me say ma go ti me asem de so ko fa the phone na me bo record na na no hwe phone no e fi mi sem acha say bi ma tan o ka do open de me fi na me ti dem ho no ti na ni me Saturday na nwure no me ko ji bo photo a me ton bo photo no wachi wo foto no esi dem ho no we no se me sori yimi no me mani de mi to no aka so bi ni ma to gudi amekọ ba bi amekọ na wo yi no man etugu abontene na oyi to ga me to bi to ga makoji a obi to ga makoji a me to obi to ga makoji a me to no hwe to ga na to ga abontene wo yi man fa to ga so to susu fa to fini biscuits eni mo jabo kakra eno so me ton no hwe ayi mo jabo ani ebo fruit ni na to ga abontene fu okuta me am tiska to phone wa je phone ahwehwe no ase phone na me ntoma so ne bo me de me ka ko minister wa ko bo no ono so abawo fofo ye krom ho no tini oni atare bi tini ta kitu emi atare su bi no de mam de me ka ko beten me si ko so ka bi ama ho na me si ko anu so mba ja che fa ka ba se so na beda mi bla ba ko stress so ma pefe ba ko bo stress na beda ho no ti ade che me ko minister wa ko te nko che mu kire no se akwa no wa ya to aso ba se hu ni se hu ni obi ent mi ma no so ntino ono se be ono me ko ono ko wasi ai to no obi ada me ono de sa ka so e bisa na busia fo na mitu na busia me busia ni be na nya be ma be na ya tiska no one the this one let be tiska be me ho ade no tumi di ma me atam ni ade be kai na me no ti de be bia me nim se de nya no na se ai me pe ma ba fa ti ni na me no ti me fi ke na we no hunti ma de pe bia no de ya me sa ti be ba ko te na mi jawe ni ho na yes I mi jacket one ho benin to 12 years jacket 20 be 3 days time ko fa akran de buy ko fa de ne buy no ina mo ta fra manyu mese o pam panyin ne se on go hwe me memla panyin no so no ya no obo wa na ju ase ni mu e ne to bo na ohin ka che panyin so go hwe na wontimi ne na da mo no e ma de enche to on go hwe ba na me ba no panyin wo da ma ase won ba kwa se me ko minister woni no ne da te ya sana mba on se bia mi nso nse me ba se mi sa anko bi we se bitimi chiro ka che se akra no empia na gibe no ko hwe memla wan go hwe ma da che no ma ti se no ma mo ntam ma mu sa ko fia no se papa na apam se me ko hwe ma memla na ma me no ko di ma na Debrah ma me frɛ sɛ frɛ minister sɛ kwa na pam mu kuna pam ayi o ko fi na ma bontene sɛ onko ma me mbla it me da fo no broken heart e bi dey rap o me da fo unu de nti ama poso bra like calm down nya botre na kasa ne nti na o rap yo o broken heart na ja rap twaso na mama o friend mama me frɛ minister say memra o friend mama no na minister ka say ka minister say akwala no koma ukuna na Debrah ni me ana wo mama ne no koma friend say oni na nkoda ye ko ye na wo ma asini wo na mko friends o mesini mi enko na me no ko it me no ko me ye ko wo na boy no ma me dem ka ko frɛ o ma ne ba ne bae ne ba no so dare mo ko fe ne ba ne bae no bufu se didi atambodua se ni se de akra no etre nso bia ba kota yantra enyaye enu nso bodua mi nde to so mi nso se Ferrade edi acheye wa ma ya sorry afrin kwama hoden so de medikan eka ene se ye de aseda chenchirenchi ene ye ma Erade se ya sorry kiti pa ya ba adwuma Akoma FM dwumadie ena ya duru so ayede be mamu yes Akoma mu nsem Akoma mu nsem ene ya mene mabedwafo atena se ayede be mamu nanso ye sha ase bia ye wa adwuma wura ye wo producers wo mu ne di ye kan ekekere adwuma no ede ma ye
yefre nanabila kantinka Spatus kwajosa kodie omo ne ye producers akese a wo mama dwumadie aduru pempenso sisei wo ma bo mo homode mpa ye de na ase ene ma wo mo nyame onkoso nhira wo mo ebre bia ye dwumadie san da Facebook pefe ye da YouTube baya ye de nyina ama ya bedwafo se omo nhye omo ntie no omo ne ma ekoso ewu wiase eno so mema pa mienu akatachiefuo bi akwasi beluti ahofe rasta ana bemen na yaw wo mo so na de ko Facebook live ema yetimi edema ya bedwafo mo mu hwebie wo mo ntimi entie Akoma FM no wo mo timi ko Facebook konya no live and colored ewo ho ene yesa wo asem chenchirencha yedema yadofo na medical mama bedwafo akwa aba mekire madwumayefo mo ka me ho emadwumadie ewie peyo na ye nche ho kra no yesa akọ ye nua ba na ya usu abempa ba bi orobia na menim se wa bia wutie wo ho te sen abedwafo nyina me gina wo manam mu bisasa wo ho te sen wo ho hia wadofo na menim se awurade aye ene de watimi asore ye de awurade ase ye nkọ ye dwumadie so me mama bedwafo akwaba Ajua Peggy ahofe mama what if you day ameti just a fiada a traditional way what they are two from stars mama de obeka no eno ne yetie eno so ne yeye enti se de wo kan no ya fa ye ho pa ontias wafa wo ho se me maame ne kwensa bi ene asam no so afa ne ho enya asam ketewa no afa ne ho me bonka yo dwadifuo mai ene ye fiada ekena ye gye ya home de mo ye bia munyai mesefre wunua no mfre ne nua ka kire wadamfo no nso kan kire na damfo se asem chencherenche ye boso ewo Akoma FM dwumadie emmoa Akoma FM de bua Sabi wo mo a ehia moa ene wo mo a oni bie ye gusu a ye kasa mesremo root da bia me kai na samwa na me yemu ahyeme metimu so oda wona mesremo me de number yi tudwa monkoso a ensending ketenkete kakra obenya bia nsama me de obenya bia awurade se wanya ama me wanya ama se wanya ama onua wanya ama me enu ntimum yanyama yenua ye ho na awurade enso nani no nkoso nhyira yen 0530 507 847 0530 507849 misremo number ninie yenua ba root me kire ababa wa wakoje bank besen afewi asi tubo no woda wona mumie hu ne mobo de ewu benya kakra bi ensa ne enkotua bi ma no na ne ho ntimi ento no na wodi unua nkwa wodi serie ehye unua bi afunu mu a ema wonhyira eye kokuruko adofo na ye wol WhatsApp line eno so ubetimi aye voice note atoso amayen ubetimi ye twa ye message keke wo twa ye voice note na wo twa ye message eno so number mesremo adofo ma waso entwetwen ememe na wo ye voice note no so a de me kamesre se emma wo wireless no emmen wo eyesa wo kasa na efa wireless ni mu de na ye ntini yie eno so ye 0240 766060 0246 766 number eye WhatsApp ubetimi ye twa ye voice note keke ye beken kan ya mobi ate utiri mu a wode boaye yo adwa na mebisa enra wona mu tesen ekoyi na nyame adom ye de urade ase nyame adom nyame guso hweye amen na ye hu said ye nua ba ne ho tie ne ho ye nyame adom ne ho ye pa nyame adom ye be ye den ye kaja asum ana ye be brebre ye nya ba de ne ya bankrante ne ma
ye maame di kan na edi nachi onti ase nti wo we na wakase ye nwe na ya ye bewe aha ene ye fiado na ye boja ye bubum ni yakọ ye ba mu apensem mu ako asem no na kwasi ara yakọ so no fu ye sine pomasi bre na ye wi aye hunu de ye de beto obeye ne den odifo ya me de na me difo kese kronkron ne wo ye nwuma bebre na me de wo ye anopei be ma wache ma wakọ abasoronko ya me de adofonom ne anuanom ya de rade ti asefo ase se erade de enne ache me no mienu ya ba no de ne ya ba aha any station a awia 12 o'clock ekosi 3 o'clock no obi atie enti no sa onye wadwene se wutie Akoma FM ene onua TV de a aha ene ba bia obi atie na tie me metena se eye counseling and consultation eye eda eye memenda eye Saturday ti rade adoma ochina anopa no me wo Kumase airport runabout ye ba kope usi airport runabout also ba King's College and King's International School omu main ho no eho ene ba bia ochina anopa me tena se eye counseling and consultation na eho ana se wadie bi yera na se wunhunu a oba metimi kyerɛw adekora ayera no ne sibre eho ana se obra so se ware na se aware no emu ato ekwan na sia metimi kyerɛw ba bi a ho kani wo ma okohia no so fu metewase a enti obi bi yira bi am de ma ato yato no obi afa me ba wo betimi a kyerɛ me nipa ofaaye eno ne adom a erade ti asefo e badwafo mu nti o na mu ntuturu mrikai ana se wo ye adwuma bi na se adwuma no enye wadwuma no a oba me metima kyerɛw adwuma o ya ebebo se wo ye adwuma bi a wa hyase kura na me ba bebo amane wo ton ayento udi fira yentua ye tonso a wunhunu sika no ye to a wunhunu sika se ehie ai se bi etumi bi na awara na honhom bi na edan o ka osunsum oba me de ade na chiwade beka no na ma kyerɛw ade a o ya ebebo ebia na o pe me number fa me number isisi ya eye 0244 88 14 55 0244 88 14 55 ana kwasiada meye asori a yato din se after church yato o say yato asori ni din se after church wakọ wasọrọ wie we do mama kan kran kokomremre no obi ye banku ne koto aya no ane mako ne ye friend after 8 the boss says some mercy kwa so fra chemota me na me ba no edi after church no ebi a wasum nyame ache okọ odo ye fono ne ko ye odo adwuma ne ko ye yare bi na ne da oso up to now unya ade no pomasi bere oba me ho a na se bra me ntonchia enti ache no unya bedru manimu a problem bi ade ba bia na enti after 8 ni ye nchiato after a boot for boot 2 o'clock no I say no now after church no me start 2 na mapon aye enwumre 5 o'clock na me try say eno eye nchiato say wo ba me atontia boot for boot de waye a enye ye no wakọ asori bia bo ho mpa ya enye ye no oba me hode a erade de ho tumi nyina ama me nti mempo obi o ni hafo enpo obi a nani abre no pe bibia hu no brabe hu me na be hu me a adanse ebe ya ochefa yo odifo yeda wase so ama ho kwan ma erade odewo eje atiefo na atiefo na emse yede nsem bi hyehye so eye dwada no awarefo bi a nanka ensekan twe atom obasi hey be ma se me no wabeka me memu ahu se me yoja na nya sam ketwa abra wo mo ba Akoma FM na sade meka na Akoma FM asem bie ni ho awura ha asan akokwada ayese nsuo hye ehuru na etuesi wa na adwo se edwo enne mentehye
me hwe oba nanim nanim ate ada oba ha na ye yawdie adwaadwo na no woto na minim se akoma ebe mu no awurade aya ma yefe chese na asem nani enyan entowa wunim entokwa na sia ma fe dua borie nyina ebetena mu nyame adawro ma akoma fm ede o makọ ya dane dua no ai ade a na ehu ebetimi akum nipa nyame afa akoma fm so ya dane dua no kama eho na omu free ben na no oba ne se me aware ewe mi ko bi kura na nka me yedwon mi nko bie mu nne mi nko bie mu kyena enya de aware ewe mekoda aware ewe me wie magudie mi anam si afedem si yoy ya bebo no se me da enya de aware ewe enya di aware we medi akire nyame adawroma wabem ama aware no we de ka akomoso gin kwaku anum we de omo mienu wa ha ti na me bo anam de akosi baabi no fi se nyame na meji asem na meka obapa wo ho te sen rade adum nkola ne ho ye nyame adum yo ubebo udin na wachire enema mu kakra wote ha nti me ka enye de ebi kwa mde bi beka ho me say me yentro sa no metimi adi ntro ato so enti no wa nkasa mayanyinsem no ewo wanum ne ba bia awurade aboa akosie ka wo mame pa cho e from me face upon me name wa cha me fra kwa du amni me kunu tina ensense me obomdua am yasem timi ne ntena bi na ombeka bi am semi timi ne ntena bi ba say akoda ni dua bibia awie makoda ni dua no abedwafo baby awo bi atwe ho no odode ada mi nua ba yi baaye wo chire mu me ma de so ni ye kan ye ho a ye betumi amanyom ye kasa se nwom ema ya tso nwum gu so se ya na ho dere ene mpontimi nchirechirem odo na ba ma afi asem na ye nani ha onso aka ne kakra bi ado di ka ba ye o tro bible chapters be 19 ene o sinsensem bi ye mem ye de rade ase be men na na ho te sen o te sen be men na na mi ado me ho ye yo adano said de odofo ka wosinsensem bi won kampo say he wo kire ye say yen susu fia no mbrem yen kan ya no ntum ne pa asem na ado ye be ma die ye beje no wo num ensem asi ye mokọ wo hene ho de akosie ene ne pempenso a aduru meje no wankasa wo ho eja manenko ode yedi ka dia sada benyankopon amen na de tosu bi de ma akoma famfo adwumafo nyina ya damase se asem ne baya no mo nya ntana so na mo nam nyankopon asem so na munim de kakra mo wo edema Ghana mane asanteman maji asem na tana so ay mi ay bibia de afiri wo me de minim se me yere no me ni nyaaye enti se ono na adwum de se adwen se san ba mitimi kase bi asem na o kan enti me gina no asa esi boni bi me oba me megina wo fe so amen ye mienu nya ya transi abobra ne de ahwen koran se de be ya ye da achini yenko kora bomu ntino enkoran so atimi abobra pa ba be hwe anso asem kakra me so mo ka metie fo no ora kwabna nyame onhyiraw wonim de enti ameka se nyame nhyiraw emprempi nipa bebre wo paade no enso so ayeyo nti wo se me wo mpemi a mesome mpe no koda na o tempenten kwa wontimi nna eyesa wo ye no kwakafo wanum asem ebema wo yiri ye hu se wo be ma bi diniti etwere no eye abufuo na mesre mu mienu se abufuo no de eba ba kunum nsuo wo pa fa nsuo gina wanum na wo koba ana pie kura akọ wo mra na ba akọ adwo saa ne ye de yo ai mo ansua tatisi bia ene captain fuo mienu da bia na sekantwe ntokwane ade minim sa ode ache
mumienu nyama fom mo ho enye obi na fom obi eye ntokwa ne baaye mu nyina da mafom mo ho me de awurade asese mo de acheche mo ho na aware no so befa ne ntoma pa efra nyame onhyira mo obapa emsa watse de wukunu aka edien na woka ujai de che minu ya na utimtimi kama menga mam kama na afiafo de yehia wonim se yefiri asamado yefiri ba bi fa akone baaye obafia sewa menka de ye be ye ema enchire obia ma menka koso a Mpache Matiasi. Ayo dansa. Wa na me do enyum no kra to ne se. Na na bla me so ma me odonyum kakra na akoma ya ade. Ba bi ejago ya sansu ya kodum no. Ya da awrade ase. Nya nipa nyina na so asem mu kra wieye. Hebu ebe wie na mu nyina police e han. Mo ko kama asem wo ho. Wa be ka bi wanya asem. Wa asem ne fa ho wanya asem. Afena da bia mu twa police kwan ye da awrade ase ye de nkunim ya mo obonefo anim agu ase ya mo obonefo anim agu ase saa ne ye hwehwe afia nyame nhyira wate afia fo de ye wodo ye de mema bo ye kra ye da so pe ho mo afia fo de ye wodo na menu akwabena pokumesre ya kane bata wo ho enini ni nkomo he okaso obeja wase bi uja me akwa mimi ni oba bi aka ho obesre mpo se bibia wo so ye serious aho enne kofa mempene de ba awarim pacha watmase waka asemi na nbu afu a wo de ma so kokone ma ma sa na ete ya na etirim ye de ta bia na akrokro no ka wo de wakakra no aya wa mfi no ye nye kofa baafo obetimi hwe anim se ya na okreti ntokwa wo ditirim wo ye den wo beko de wo beye bia wo beko ti ya hia yen why na mti ye wo dim cheni pedukro obesan de mabre yo ye de nyame ase awrade aye amiasa kwabena ya asa to bia de nwum si so de botwam kura no ayere no mensa munni agro wate agudi amamu ada bia na aware na ye board na ye jogote esa na obi ahoye yonkwan wutwa no nani to hwew wesu twa nti eja kakra bi nam de akam de nyame ase yo ye da mose me producer me bisa se obi so ewo ho obi so wo ho a ode nasem abedan Akoma FM said ye yawie wei ama na ye fe no ye de no so ebeba ama aye fe de nyame ase pa
ye gusua edi asem Akoma FM ane ko phone sem bebebi de fa phone so wo de wasam fa phone so ba ye bedi ne sade enura ye di bi wo phone so no ne ye gina so de aye ye ho aduro ababa waso no fe ono so de nensam nam na kalkum sade meka ne ye gine kwaku anum enya de ametumi aka na samama ne da biara da me wo hema wo ya ye ntro wo ya aye hwehwe animu obi asem bi anu akwaje no obeka enya sa na mo ka kire me sa na mo ka han mi eminim na de me de na ba no ankasa bekasa ahofe na ho te sen pachara dad mo nanso me pacho kasa de ma me mo anu me mic no why na ma bejafo bekasa me no me na ma beje ka na ede na e hawo anopai a wo de abedan Akoma FM me ma bacho me da asio pacho anopai de mba ha enye bone eye me ne me maame issue kitu ebi na mpesa me ne be da na mo ka issue ye dia me ne ma bedwafo ye te classroom a yesu ade ye nhyeda ente brofo sa anti no issue no ye dia ya e dia maame problem bi like no maame problem akasa bi ntawanta bi abaye ntem eno ni issue no ye da say oh ye wo classroom a yesu ade nti wo ye sa ni yesu ya ba cha sem ni nyina ye asem ni nyina ye me maame na me ne maame neti wo enkoko peace down nana ne honum nana ye wona me ko ye se me ko ye e ma ensem bebre bai na me tene nchen na awo bai maame wa na me tena ya na me wo ye ti maame anu kwede ba ko pe maame ane share me wo yin maame ane share me a me pacho din ne mante na wo se wo de sen pacho me friend maame ya oh senti na ho fe ya for de yo ti maame ane share etie for maame ho me soma me na ye de ani die ma de ani die se no ye ni so aboafo ne ya bedwafo a wo mu tie yen wo mu hu die nti a wo mu hu wanim nti wo se ani die ma wo mu ne ekirechire wo mu adofo ne etiefo ba bi biara wo tie yen ba bi biara wo hye yen mepa wo chew maame ya say for some reasons binti on to me emfa nanimu emma eti mo mfa nche yen minim se mu duedue mu aduedue ho se na die nti na nipa na ya ase na ehu mepa ma chew ye mfa enidie emma no ye respect obi a views e wa ha maame koso inti me wo ye ndem maame ane share me a inti na me ne net so honim ne Mr. Falande no on see hon bat no koba eni me nua me di nachi ene ye wo honom se o maame ne maame ne ntokwa maame na ngasa de unyo bi awa abotra untime ne ntina tin minim ne de dantin ntokwa de ano de ba na me mfi ne ade ebi e monopause oh inti no e dey na asem ni besi asem ni gina nyina na e Sunday anapa na me yes na me kwa sorry na maame ne yes so inti na say ye aduane ho akra na aduane ho na de ntokwa ne bae me yes no ne pra na me yes so ama me nsha akra no ndidi eno no sese chinchin na odede ne odebe ma no so bi a o ya ade de maame nhye no inti no na ne de ntokwa na o se ade ya me pese obesa akra ni na so enti sa o ya ade inti me sha akra na nye den enye hye but still na afi na okeka nsem bi ni bu afu ne ho na afi si magimi ana na sei na besa meka eye me kwa na me so enti sa inti amambufu yimsi na me ne maame ne tinya ma adwen sei me pese me fi honom na me bra kono wo ne yete ye wo ye nyina inti honom na ase yifi ti me yesi me ba honom abetina be ye ejuma na ase abepe bra abo inti me ne o mitimti de ni shi ne ba asa na me yeso ene me den meko ti me yesi me ni akra ne na ekwo na maame yesi de bi o maame ni akra ne nko inti na so ne me pra akra ne so inti we da maame yizi en say ida so de akra ne be maame na ase me kunu na waboye mienu nyina na me say aseme na ne me kan do wa hwe me amma wo me na me de me ba me se me ko mi nja akra no ama me fa ne nkwa o si da bi afi the way they free wenu mu ba ni me na me ka cha wan fa akra na ma me a ida sa akra no me kunu aboye mienu nyina inti na me ne na edichi akra ne so but na o ye no ma hu se o no kwese obi so nku akra na mpa because de bi anu asakra ni mo chi no no kwese o maame enkum akola no ono na eka sese ma fa akra na ama na ida so obi kunu aboye mienu nyina na de bi anu asakra ni mo so o chi no wo ye so o maame na hye no
me maame ne share me enti eden ne ma o maame hwe wo ba eda bi wo je no wo san je wa de back me pa cho wanje na me je no na kra ne kita me e no ye say me yes me be ma na aduane o kan akoko na me yes me de be ma no but no ne ya de nti na ma me ka se me de be ma no no se de be ma ne fa ma so obi a wo ya de no no ntete fa ma akola no me yes obi a wo ya de ma me nya ma na so ya wa de o se ade a me pese obeso akra nim nti asem ne nyina na enti na asem ne na choose by day wa wo ye no ma ija akra ne ma na ida sa akra ne be plan na so be wuse ne wo ka no e na me ja akra ne ma no nti me nya na me di na chi ne kwa ne be ji akra na no kweye ade mo pese mu ku na na ma me se ai so so mfa ne ma me nti da se me ku no enti me hwe ne yakona na na ode na me yesi da bi ode ma me nko enti me ba akono wo me nanam ho no enti me ba yakwa no me ma nko me nanam ho madam fu bi wo na me koso e me ko ya nso e bi pepepe na me nya ejuma na me ye na me ye ejuma wo sports bi na me nti e na me sa enti na me ne ma me nye fine but na kra na wo me ma me ne ho no akra ne nso me de ne so Mr. Father na ohwe me ne ma me ne tisese no edin a de ma na e Rosemont na mankwa sa edin ne de ma akola no nti na me wokono nwa me ye adwuma me de nim sakra na o ma me ho because me ba asa na me ne ma me no enkasa wo phone na me nim de eko nti no me tse ene me tse no ho no me bo nipa ne din se akra ni ho no eni me ma me ne nchen na me sakra ni ma me ne nchen no okwo he ayo bi na afra aka cho nti wunti me ni so na mfa anya ne obe nti me de ko me na ho no me de ko tu nanim na me se da ma tete se akra ni ma me ho wonkoko na ma me na na ko be ka kire me se ma me ne frɛ no ese enka me na na bra na me hwakwala na me na na ne se o ka kire ne se unim so ntimi nhye no nipa ne ko se fa na ade ma no ade na nim se untimi hwe no afa na ade ama na afa ko na me de me ntimi me de me tena ho no me hwakwala me na na nso ani te no kure se nka untimi nko hwakwala no na me su yo nti last year is ma sin na ma me bai so bai na ma me pani kunu ye se o ne ye ne nya na che sa wo ma me otu kwan there be ono won kokko it issue ni si na me ba kono ebe ye adwuma okay so if you hono mo buy ebe di expense na kono oh okay but obai na kra ne nka no ho ono nkwa ne buy but me na me nu nta no ne me nya faint man bisa ne hye nti me ma me pani kunu e na ye so ade amoye ne nye obi ne bant me nya akasa na ma me ne ya na expense ni me ye kasae ti ye kasae na ma me fi ha ye di expense ni we ya obi ya ye okoi na ne na me ne kasa nti na me ne kasa bat man ko bisa ne sa akwara na we ko bisa na obe ye hwan ne ka kire o untimi nko yi utro phone so edi sa nti na me ne kasa bat me de man hu sa akwara no minim so wo ne honom nti o ti me frame me ma me ya me ko oba ne honom o akwara ne sika me obi amitimi de sende no ono so ti me frame akwara ne fi saba ye se omo ne ye eche obi a odi obi akoma obi se nipa ne ntina usi nipa na ehye nti den na usika san ko nipa no honom me do frame na me obi amitimi de ma nti ebeduru mere bi no me ma me kɔ honom a na sa ma me na odi akwa na danfo na odi akola ne kɔma no me ma me na danfo nya abusuani bi onye ehye eno kra danfo no kra na ye me ma me na danfo enua na odi akwa ne kɔma no nti no ebeduru mere bi no me ma me ne kɔ honom a ma me ni honom na mitimi ni akra ne kasa maame ni ho ana maame afrɛ me na me ni akra na kasa empo me maame na ode akra ne koye ne kwa nim akra ni nim me maame no nti ka me akoye sa akra na chi ya ira because me maame na ode akra ne koye no akra ni nim me maame na me de obeyede hu me nti no me maame ne ka kyerɛ me a school for ma akwan ya na maame frɛ me ka kyerɛ me say maame ne sɛ opesa akra no awde du me maame na ka kyerɛ me say ode akra na kɔma ma asa eye na danfo ni nua e won knan se ho na akra na kotena wadi mfesin me pa sure next month 6 no nya 3 years enti me ma me ka che me say me bo ma san no ye modern ya me pa sure nya ye hye onye ebuhye onye ye hye ma me adanfo na ni nua ti na na danfo no so na odi hu no no de wo ba no akoma no na akra na tene ho no enti no me ma me no e frɛ me school for ma akwan your friend me ka che me say man san se o mama me ya bedi akwama wa ha o na me kwa me so ene ese ye intene me nso me pamade ti me na me se ne me nkwa adwuma inti me pebe 2 weeks ana 3 weeks bia bet na honom na eja akwa no kwa de ahu me like am na ni akeka manim kakala ti me wa na o friend me ka che me say man san se akra na enya ama
ana me sa de na o sa akra na nya ama wo se maame ne se enkode ne nana na eka akra ne ho ama na ba but nana ne so wo manya sa me ma ne ba na akra ne nka ne ho be ba besu so be ko ma ho okay na me se ama se me ane me ikan wo na ya akra ne nana no akra ne ba ho obesu so obesa akoma bi ho yo obaya se ye be ko ne yakodi dwa kakra ba ye wia ye ba na wato aso say Cotif Star and Forbest Travel and Tour ena ye ne no eko edwadie aba Mr. Cotif mami bacho akwaba ya ena what the ebe kwa bridge yes ye de travel and tour nan manage ye de iva ye de ni gisem ena ebre Akoma FM ne Onia TV etiefo ne ahwefo ese akwanya ba se ye beko na yakọ hwe ye ni so ade ewo US onse nyankopon ya adomo a ye hwe agudie mu nsem a wo ewiase nyina de edimu akotene pa no World Cup na World Cup dru ho a ise Ghana ye kan crofo my ready say I was Ghana Black Stars qualify if you say ebirum beko omo beko Mexico eko omo beko Canada so eboabo ho omo ko US so boabo ho enti yakwanya kese pa na aba ede ama Ghana fro ba bia wutie ne ba bia hwe efi bia no say Cotif Star and Forbes Fest yakan ho bom kama ye boabo ho say ye de supporters ese ekase supporters omo kotai agudie na chi na oma hye ayehu dede na ye wo mo so a omo kwakoye adwuma edru agudie hu nsem se ya eya na ye wo nkrofo a ye form volunteers ya sa volunteers no omo na ba be hye event ahodo a ekoso ebia hotels any restaurants ahodo any niema ye be ye dia ka agudie no ho no omo hye adi ho adwuma ni nyina ka ho bi entina enewie wona wo hwe o TV so mo so mo tie o radio so eno mo hwe o Facebook no Cotif Star and Forbes Fest ya ba ye ne ba bedi nkomo na de tie se sesi aye kase no eniema ni hihye ya edi akotene anase ejina ne naso pa betimi aboa ama ye nyina ye timi akwa hwe World Cup 2026 obi busa se na adena World Cup eye 2026 na enei ya hyase ye bo hodawuru anase ya hyase ka ho nsem na mo ntwen na bia yesi 2026 mo ya twen a ye be ama World Cup na baso no na e wo senke ka ho asem di wo mu ne se minua enhye ya hodo a ye no take time kakra na so wunya company anase wunya institution bia ogizane na so na oye na dwuma yi a o hyase eye nhye mapa de to ho ma wo se de be ya ebre ne baso no afi na okofa passport ana afi na akopa visa sabre no na too late if you say World Cup ewiase amansa hodo nyina ba bia be ko bia no World Cup no krofo ni wo ho anu ntie dru ho a eya ma pressure no ede ewum na Cotif Star and Forbes Fest the eye ne say Ghana fo a my ready say mo be say World Cup 2026 mo ko hebi no enei akonya ba ede amamo say mo beba ni ene matenase ni aye hye kama ni aye ntoto ye visa ho nsem ni ade nyina no ye ho adwuma ade amawo enu nti se wutie me ana wo hwe me TV so ebia na wo hwe me e Facebook a de obeye nyina ne se obefa number yi na wafre na woni mpanimfo adi nkomo number ne 0537 0537 39 64 44 0537 39 64 44 pacho ufre number ya woni coordinator no bedi nkomo na ni sem se eye adwumaku aye kan asem yi ye no ye wo nhihye ahodo pi na ye ti ni bi so ana ye ti brekese dan kasa ewo United Kingdom nti ye de sa nhihye ni bi abagana ha e de abegana for say yen fa supporters enye nhihye mo fo mra US ye ko Dallas State state a me so wo kenkan minim se bia obi ben internet obeko so a ukubo Dallas State ahum
enema eyiba no one yeso ehon wo koduru a o ma bra bori nyina no kra no du ba bia e se de e wa sentimentem ha ye gi amamredi no omu ye ka culture nkasa culture ya de a omu si ni fam enti kwa wo koro nya se bia wo koto amamre fufu bi mu ana se wo ko ba bia ma woni akoye ontanta ba bia wo kono wo ko no akoye adwuma security ene enema wo ho nyina bambo se mu nyina no ejane na so na de tiere se Dallas State no Dallas eho ena ye bebo 9 matches matches na bebo no 9 matches na on say medika ka se agokansi ye be bi wo Canada ye be bi wo Mexico and ye be bi wo United States and US na akwanya ba se Dallas State na nkasa no eho ye si akan bi wo ho and ntina me hwe wo mo hye ne niema wo mo beye ene enhye wo ho edema supporters on beko na nti aseri ina ne se wo ye Ghana ni na okoduru ho a wasumbeju papa once a call with yen Cotif Star and Four Best woni ye kwa woni problem kra if you say yen visa ho sem no ye nyada je no tenase ene nti America ka cho say ebre we mu ene wo so hyase ye wo hyehye na ye wa kwanya so kra wo ho ebia mu tie me ene awia na so mo hwe me na mo ye supporters union makam ho abom wo Ghana ha ne supporters union ahodo bi asantimantem ha what is supporters union bi ena apese wo de kokko support agokansi a be koso no a ni nyina ye hyehye a ye betimi ayede aboa mamako number 2 ebia na wo ye travel and tour bi na wo pa kwanya unya bi ebia na wo pesa kwanya no basa kwanya no unyai yenya sa kwanya no enti wetimi afre yen na wo ne ye hyehye no mu no ye no betena se na wo nkrofo abeso ho do mokọ na omokọ hye no yenso ye no watena se ne de ho nkomo yie enti sa wo ye travel and tour bi na wutie mi a tie mi yie ubetimi ayusu sa opportunity ya ene awie wanya no na ozo so mami ani mami ye no na beko me na ye so be mo ye no na beko nti ye ne mami na beko nti mami nyame adomo a ye beko eye dwumadie no ebeba so June 2026 ana dwumadie no e hyase nti sanhye ni nyina wo ho nti so ye travel and tour bi na pese wodi nkrofo eko ye baby aye ko no e Dallas e ho ne ye ko United States na e ho medical kase bo 9 matches e wo ho nyame adomo a June 2026 ye bebo 9 matches e wo ho enti nkrofo abeso mo do mo ko no wa ye hye nyina kama na wode o maba na ye ne wo agent no na se agent a only travel and tour no wo ba na ye ne watena se ye no tena se ye di nkomo ye wo hye kama de mawo ye hia na de ho bia na ya ka kire wo osu betima free number we 0537 0537 39 64 44 0537 39 64 44 eno aya kwanya unya na World Cup 2026 no wetimi ayde akwakonya bi na assurance ayedi mani se agokansi bi ekoso a ukoduru ma bi mu omo hye omoye na se ukoduru US a Dallas no omo sports commission sports commission no omo mpanifo omo daano na yebetimi aka na de ensesi ebo se sa slot we ye nyaaye no Dallas Sports Commission executive secretary Evan say Ghana ha ne ba ebeka se GFA president wode ne nsa asinkrata so ekire se nipa no ye de ne kɔ no nya fe ne ekoja ne kwantimfi omo arrangement omo de receive obia nipa ne ba baby obeda eho hihye nyina no se wo frɛ coordinator ni nyina no frɛ coordinator no bedi nkomo wo frɛ number no se sie ya coordinators e wo ho a ombe pick numbers no ombe pick wo na omo no wadi ho nkomo wo hwɛ me free kuma ase a wo frɛ number na coordinator no be kyerɛ but ye chi kwan no ye won crime airport residential area eben Accra mall no crime e ho ne ye wo a ye di adwuma but ya train kwaba mu akọ all the 16 regions e wo Ghana ha say baby a wutie free bia no
adwuma no de tie ne se ukoye supporter ene ye 1 number 2 koye volunteer no wode wa hoɔden kɔboa amadwuma di ayedi no akoso kama uwia ibia na certificate bia de be mawo anase hye bia be de amawo no eboa mo otime nya adwuma kese bia ye daache ɛmu ya akwanya kese pa mimi sei no nyame adoma mekobi nti ehyehyɛ no de bibia ye kama ubetimi abedom ye nyina yakɔ number ne 0537 39 64 44 0537 39 64 44 nti oni awutie me ebia na wo de ezei no obi ama me message say na mami na Ghana qualifier na Ghana de no na qualifier se yebo but enye say bia wo support Ghana nko a ni fa fa ne se wanya konya kese sei se wo tu kwan ye boa mo akọ efi se obitimi kọ na eho no kra no through ne dwumadie mu ahodo mu no wanya adwuma ye enti me ya wutie me ana wo hwe me ya konya kese pa aba e de ama wo a ubetimi edo ho adom ye nyina yakọ me si number ne so bio 0537 39 64 44 nti se wutie me na wo obi a wani je agokansie ho anase opese wo kọ World Cup 2026 ne bia akonya ne nie se wo so no wodo ho ebedom ye na yakọ ye fe Cotif Star and Fob Fest ye wo UK na yen krabata bi ene ye dia bagana ha ye bo Ghana fo a World Cup 2026 a eba so no ubetimi akọ na so akọkọhwe bi agi wani kama akwanya so ho mawo ukọ abetimi anya adwuma so aye mommy me no beko me no eh me da yeso aba me da yeso yes mommy me no beko yes ntimi ya me adom a ye beko why ye beko me da se pa washa me bo ye beko mommy me si ye beko me da se yo obaya se obetwa wasam ne so ede amaye yakodi dwa kakra eno so nka ho a enye yie kọwanim obaya see me pa cho me dru say o my school for ma kwan na nsin ya no ene ma me frɛ me che me say ma me ne pese ode akola no ese o pese okofa akola ne ba na obedi akwama ne wone ho ena me yesu oni ese we de ye intene metu adwuma mbe me nkwa adwuma me pe 2 weeks ana 3 weeks bia betina ho no mo ba until so baby school na obekọ no enti mo ha me kwa me boa me ho kwa ye se me beko ti mo ha na asa frɛ me say ma me ne se wanya afa akola na amba ena me sa de na afa akola na amba ma me ne say ne nana bi kan e wo ho anko de ne beka me ba no ho ama ma ba se ne be akola ne ba na ni beka ba ne nana ne so wo ma enti a wo de akola ne nko ba akola ne be ba besu ne me se obi a wona na e ba won nkyɛn de ade nti na ona na eba oncho oba besu so obesa akọ ne maame fufuro bi ho eno no me maame bufu me kasa bebre na me katse no enti eno no metina ase dwen ho ahu se ade amaame ye de menti ase me de me ho de me ba ode ne akola ne kwama wadanfo wan kan kire me ni mo hwe akola ne din wasesa no me de ne to me papa no wasesa din ne na to maame no akola ne so kwa me ni mo hwe menti akola ne ho hwe enti ye den na akola ne so se ba won nche won se ka kire me se akola ne ba na se maame na maame ne hu nipa bi nka ho akola ne be ba besu we de mense me ho ase obaya ma me no kakra won nsem me pa cho an kakra de bi won nsem ko wanim enti no me ma me de akra no kwa no sha akra no ode no kwa na 7 to 8 ma me ja akra no na akra no 6 months ti me tell ma me de akra na kwa na yes getting to 7 months and ode akra no kwa enti na akra ni sa enti me de ko to me na nanim se da say ni ma te se ma me yo ita akwa na chi ya ila because me ma me no minim ne nti obesa onya akwa ne sa because akwa no me ma me no ode akwa no kwa ekwa ma me na nkasa akwa ni nim no enti me de obeda hu me enti me pesa me nka nche ma me so do onfa me ba metena me nchen because one me pa ma de me san ye adwuma foforo de ka me ton ne ma hu ne ma de ka we no nti de a me ti me ahye me ba se ntu me nti obi aso me ame han me dan nti me ti ma ahye ma de ene me na ye se me ni me ma mi enti ono de okan obeye ni to de me ame frɛ me fa ntu nani ene no kwa me frɛ na me se ma next month akora ne be man kan ni straight because me ni me kan wo befu na me yes ma next month akora ne birthday o ai me yawe na me se me pese birthday o nko fa ne mra no me o de fa ne ma me ha no me di wo nchen na me mla ho
akwa no obe birthday no obedi wa asole obeye den wa ha ana me se akwa no fi so okwo ye o ma ha da eda wo ba ha no mi se ye mete ye so wo ba ha kola no wo fa na wo be suan ti mi nwa na mi di na chi na fa na enu kro suan na mi nwa na ile ne ho fa no ena oja esu no ento mo ko na mi nwa no ka cha o ma kola ide mi wi school a me han dan ma ko fa no asema ye se ma be ka cha kola ne se e be ka cha mi nwa ne se ene wo kwa ka ma me na bo no no aka kire no asese ma no wachia ena mi nwa ne se ka ben na wa ba me kwa on sisi mam na mintua edrusa eno so nkwada nche me papa nso se oba ya akola ni ni honom no tama me koye na ono so ba ya akola ni ni hono obi sa me maame ke kan nsem bi kire ne ka kire ne sa den ka o me wo ye obo wo me hono nka no nchia ma no no nya akola ni dimbo enti maame papa nde we maame ne ka sa ne ni anje unti no o ka so nka akola na sem bi enti me fro na me de tu anim sa se ko fa akola ne bla na wo me di birthday no ha ena akacha me say akra na obedi no asole nti say na me say nti ansene meeting na me yes there be my friend papa na me dia tu na nim say one na ere ne nkasa ma me e say mbesa akra ne met na me nchen ena me friend papa na me de tu papa na papa ne say ma me ni minim no okoka obe den obe ye no na obe kan se me ni kwan so oka enti me na me ba enti kwa me fa so me nsa be ka me ba no me nfa so enti me ma me na friend no e de tu na nim Emma, the same thing as Sanka Chairman and I say, a car mamma na bono. Your qua young mamma is a mine in Chians and Yagiana. And the man besides a cabin in a woho, or don't caca crunch ray. Also, it's mean caca beans and mamma and a crack, I say. Obiaka so of far, or the cake, cada watom aqualana. A caddy abu so did he. What man but you didn't know, me mamma knows me frame. Emma miss any is called the Macolano. Me mamma na so to me frame, mamma ya, and I flow banning to my money's coming to you, Mina made a wadia bemau. Ain't no dear, mamma means me can is answer me. And I'm in the car, a cow, banana say, a cabin a wabble. I don't walk on Macolana. I am a cotton my blue skinny beardy. And I'm in a net castle. Ain't made one matches a major who play in sippy. I've required me friend our me mamma and me friend our favor while blocking me kola. While blocking me friend a kola and co. Ain't me pamucho me intia saying time me mamma yes sir. Do me wo wash me. Me new bonia why be. Me in casu ye bonia yeda. Me in baby one mammy dim bonny some mammy eh bonia yeda. Me mamma de wash me mau. But I don't say over me back mobi. Or down for your bush any be a minimum of say. It's me son sacola and didn't dacola to mamma no. It's meaning the answer will be a cow on pencil. Miss me as I come back. It's me, sir, mamma. Or don't find me by mammy. Say, Caclons or wow, can. Or do it. Or for mammy and number mammy. Now, me from mammy, miss Anna, man, say, I come about mammy, I honor. I can't say any saints in a can of now, dear mean chia mano, now mean Jimmy ba. Say, me mammy, so well, share me. Ain't no best or the accolan by mammy, or no so cacao or ball, mammy. Now, dear mean chia mano, now mean Jimmy ba. Enti asem ni po masibra ne se opese o maame de wo ba no ebreme ebro yo ye be kwa akodi dwa na ya ba Agbozo Herbal Clinic. For 15 years, Quick Credit has been your trusted partner in micro-lending, empowering lives and making dreams a reality. Today we're excited Oh, nyaba kafra wati. Mintie wase mko kafra na meka. Se osi tine suwe die. Mpacho bome nkomo. Pacho akasa kesi gu mic ni mwame wati. Pacho bome nkomo. Pacho minu connect. Waya mwade. Da bi oni mine tinto kwasa kofo obanu. Promo for ne se oni net dada oni ni ejai no. Me pacho ekrobe asem ni yake. Akwadu ja akwadu. Okay. Cha. Promo for se oni net dada oni ni ejai no. Mko gen ko tna akrana. Boy ne ti akwadu am sam ni pa net wo esere so. Ti ni boy ni sumani ade ba mba na ma ni boy net wo ni amma me mpene so. Nti gen ko akra Sabi okowo me fa so wo be 5 ni boy ni so awu 2 why me ho ade etu okoba e no one gen hihye honum ni no honum na me te honum a be boy ni mesi adwum ni to be 9 to 10 osia obi afram se me hwa adwum oginya ase no okọ sa ti so okọ na gen dem no ye de no okọ shan ndo okọ so na bana mpese me de me busa ba onu busa na ase mana ne bu ofuna pese one okọ ni ade
nti yin sa no de bo ne ade antimi me nyina kra etu no ma be kan no an na busuafo na be kan ma sa sam no na sa de ko nti me ti wonu na okra se okọ mo nyina na me si yo mate iti me da wonu ma me nti na de we nyina ne me hu ba na me pese me busa no ne ade adu so no ti bi na so ko busa na bu ofu no pese o ede wono ko ne ade no we yu no ma etugu ne ade ti na me pese me ede me busa no it was crime so ko head no smart me ko da nti be around be 4 to 5 mo no say wo ko head man no so mate de ko hebla afi me da wonu musa ti se we bopum pam so me di bo fruit eton wo ko anadwo be 9 no ko fo bopum pe bo fruit aton ni ade nti o kansa na me say Martin do so ko en me da wonu no be bopum say afi a mpakun bopum sa am gas be bo friend quarantine na bakon de friend na me mfi no ti me hebe tam na o friend na say eya na me sorry na ofra ofun so na na ko bopum sa say afi am hu pakro na me bie pun na me say ade no say sister ukun kwan fa am say o mi kon so ko hedma wo ginya no say sa na me say no say ukun ma steady na am say me catch me hu ni say bia me ka me ho ba asim ba we de me ka me pacho na ye hwan ya why na be bopun no mu sa no pacho na me nua be ma unua be ma benketechie me pacho me nua be ma be ka chere me to aso pacho me nua be ka chere me no sister me ta hu say ukunu ekowura adwaketo adam ho na me sesa na me se yo de Martin de ode ekọ no sister okunu nko bo me di se bia sam se ode ekọ se me nya akora ode onya be ka chim ode ekọ mti mate eti me ko me bopuma ga ni me bopuma ga ni ma kwansina ga no adwaketo ano me kun empena no Agbozo Herbal Clinic Ebajen krato aba Onu akwa aba amejo so mama doctor nyame adom ye ho yes adwuma mu te sen nyame adom ni grace experience Agbozo sa wubre ye bidie mate se ye papa ye bo adwuma ye ma etiefo nyina aha obi a wo hwe ye ne de oti Agbozo Herbal Clinic e ba betra sese ana ye pese ye de apomudin e de ma obi biara na Sabi impredu asa empanyifo se all work and no play na yana e ma jack e do boy kakra enti Sabi ye kan wiase mo se ma huhia no na ye de ayaresa no so ye den enem efise ama me no wan say na efiare Agbozo Herbal Clinic e ba betena sese a in 73 no na ne nyina se ye hwe yade ahodo bibiri na mom yade a ye hwe no eno eso na ye ba bebo no enti se Sabi impredu asa ye ka na ye ntumi anka wo de ye no nkire sa Agbozo Herbal Clinic ye nsa na Agbozo ma me fa ye kira kwan entudwa ententem na ho ba bia ye wo uba Kumase hanom a ye wo Dichem so main 5 Insurance Junction old Insurance Junctions ene ye wo pay ena enkran ye wo Kwashima na ben Kwashima ahemfie no ena se ukọ tema ye wo Community 25 Savannah Junction ye running clinic in say oh problem na wo ba ye hono na e di machines afifi ni pedua no na ho bebe yade no wo ansa na ya ma treatment Agbozo Herbal Clinic juma ye di no na yade Agbozo Herbal Clinic ye san e di muntintima ba ko pa no e ye Sabi predua san yidi empanyifo yade ya be ma wa ye mere wompem a wontumi emu adwuma no kra na se Sabi ne be ma no sori ye nche na akofam Agbozo Herbal Clinic yes sa oba ya hwe ho no mo a sa yade wi anampanyifo yade ya Sabi predua sa obi ho no mo a edu nsie ne mu a na wa hyase tetententan ne ho nya din e sori a mu nya din obe ma na aisa sori nso na en sori ye ne Agbozo Herbal Clinic e tuti ni papa broni fra ne edi sa yade ne ye sane papa enti sa oye be ma na o hwe me na o tie me o hwe screen so a ye numbers na egu kama ubetumi afrayin e wo so enti se wadi ebia 40-50 years and above na o experience yidi problem obe man e sorry kakra na esinitiri ase ahodi enhye da ennim eno na ye problem no because of hormonal imbalance and as a hormonal insufficiency e won nipadua no unyini a na hormones na e performing erections edema won na e conform enti basa enye wa menua e wasa odi wani e kire Agbozo Herbal Clinic na Sabi produce yensesa sa na man e won nipadua no na ye mfamma ebi wo ha no mo na e due to poor testosterone productions a e wo system no mu eno so ka wo ma Sabi produce be ma no utumi e ye mre yi papa no say oye be ma na oye experience this yidi problem ache anase enche ya ni nyina de se o de beba Agbozo Herbal Clinic o ba ye ma treatment once and for all na eko o ba ya hwe ho no problem no ache wo so 3 days to 1 week no na o be ma na asori ye papa ma me for your numbers entu dua na me to ameka sa no so Agbozo Herbal Clinic o ba Kumase ha no ma number ye yiso ne 0553
0553 number is 0553 0553 41 41 77 77 52 52 Agbozo Herbal Clinic number no Kumasi is 0553 0553 41 41 77 77 52 52 Mami repeat biom ebia panyi bi etikem otie me ebia na sebi eni die mu obi nso eni ehuna de na momote asem obi nso hodoma na so no enti asem ye papa enti 0553 0553 41 41 77 77 52 52 eno eye Kumasi number no ena ukọ enkran ya na mo amo Accra ene ne important nyina oben Accra be biara wo enkran be bia mo beba Kwashiman we are adjacent Kwashiman Chiefs Palace ye ben Kwashiman ahemfie no be biara all over Accra be bia wo bia wo hwe me se bia wo takrade outside Accra so be bia wo hwe me afiri bia koforidua fo nyina no mo beba Kwashiman we are adjacent Kwashiman Palace no eho ene ye wo ye run clinic enti ye de no just oba ya hwe na ye de machine ye hwehwemu wo ni peduem ni hu yade ne ba bia wo na ya sama Accra number is 0241 0241 75 75 02 02 82 82 Accra number is 0241 0241 75 75 02 02 82 82 Anna tema your community 25 Savannah Junction ene yewo tema your community 25 Savannah Junction ene yewo eho 0557 0557 40 40 26 26 96 96 tema 0557 0557 40 40 26 26 96 96 eho eno ne tu wa wo sebi enam ha obi ana say ed problems mpanyifo no baba ya de ba ko Agbozo Herbal Clinic ye say ye papa ye hwe eye awo ho asem sebi oba untumi anwo eba no beto ye funu no mu ana ye funu no asai wo ye be ma sebi impreduasa untumi enye nsen oba unkwa ensuo no wa ye sebi sperm analysis bi ma doctor say sebi impreduasa unkwa mo ano ahontin dim oba ya hwe ye so ye be test din nyina de amane ya hwe nti se o pawo na se wo problems biara utu weni be kire Agbozo Herbal Clinic ye branches ya aboboso nyina bi oba ye be treat you kama ama onwa to oba be sia na fa nyinsen ya nyinsen ntumi nyina ni nyina ye problems a ewo ye funu no ma oba ye behwe e de ama bibi ni nam uyem ama sabi mpredua wo ye funu na ye kese oba be sia sabi bibi eni nam uyem enso sabi enya nyinsen enedem ni nyina so oba Agbozo Herbal Clinic na ya boa wo me pa cho ye won kran Kwashima ne ben ahemfie no tema community 25 ye ho Kumasi ye wo Dicham so pe old insurance junction ena ye wo enti baby biara wo hwe me e de afiri no na yade bi ha na ya moso no beba na ya hwamom ena nsuo no totototo no eba sa nipa bebri ena mema no ma poso what I say weak when I say my body part na ebi become weak ni nyina na Agbozo Herbal Clinic e treat ni nyina into what any severe joint problems nyina no because it me cause sabi impemu or how pie it will cause sexual problems ye papa into what joint problems no ni nyina do we be kire Agbozo ebia na onsa ba kwa ajuju onan baby ajuju ama nante eye ode oto onsa enye yi Agbozo Herbal Clinic ba ye be boa we ye papa your machines a ye de be hwe yade no na ya pam yade na firu ni peduem kama enti se de make how bia na se ma mo house a ni nyina no obetumi aba Agbozo Herbal Clinic ebetumi aboa we ye papa mesna wo sabi ode boss wa aba besene bema odi boss wa na aba besene sabi impreduasa bema wuntumi nyina so eya na obi frɛ doctor ogina so minute ahe bema de sabi 5 10 15 20 minutes ena kyerɛ sɛ we bema na make because say odi kɔ boss wa menua 1 seconds could do 2 minutes 2 seconds na aba besene ni nyina ye problems a ɛwɔ ni pedua ma ha adwen yi papa basa wa de entumi nso wo nkrane ni important a bra 3 days to 1 make you stop that problem no 0241 75 02 82 number is 0241 0241 75 02 82 ena Kumasi hanum say Kumasi ye what Dicham so mean 5 insurance junction 0553 0553 so 0553 41 77 52 number is 0553
0553 41 77 52 yɛhyɛ adwuma ase 7 o'clock am adopa na yɛapɔn 5 pm yɛyɛ adwuma from Monday to Saturday. Sundays na ɛyɛ after church ebi a wanya kwan Sunday na wo fia wobɛtumi afrɛ Agbozo Herbal Clinic yɛyɛ adwuma na yɛaba bɛhwɛ wo yie papa nti sɛ wo problem bia na yɛsɛ yɛamɔ so a me nua bɛma na sɛ me nua bɛma wodi w'ani kyerɛ Agbozo Herbal Clinic a ebi wɔ nom kora wo kora mpo deɛ sɛ bi ebia na onyare wobɛtumi aba bɛyɛ test na yɛade ba ebi wɔ nom a ɛtumi hyɛ wodie mu a wohu ɛyi ne tia no afei ɛbɛdi wo dɛm nti woba nso a yɛbɛtumi ayɛ test no yɛahwɛ sɛ problem bi wɔ hɔnom so a yɛbɛtumi aka kyerɛ ɛna mmarima adwonso mu hawa ankasa obi wɔ hɔnom a adwonso no ɛntumi mma papa gyina hɔ no asɛ sɛ bi ɔtwe ne bɛɛma no a ɔde 1 hour na adwonso wie Johnson ne ba na etwitwa si ne nyinaa yɛ problem urinary retention problem ha adwen obi wɔ hɔnom a Sabi mpre do ɔbɛfo car from ebi Accra to Kumasi no ɔbɛdwen so mpre du ansa na car na du obo so obi nya ɛhwɛ ne nyinaa yɛ hawa aba o Johnson twan no ebi ana Sabi mpre du yasa ɛnya Johnson no ana prostate na ebi a problem aba ho na emom ebi ana infections ahodoɔ bi ɛna aba Sabi obema no ni nyina so tumi kɔsema odwunso etu ba na sɛ yɛ test na yɛ hu the cause of the problem na yɛ bɛyɛ ho treatment kama ɛde ama enti Agbozo deɛ ode yada ode asɛm oba yɛ 3 days to 1 week na yade no ɛnu ankasa edwane ne ben ɛya ayɛ bre enti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ obɛfa numbers na egu screen no so no na wafrɛ no watu yade ho anamom de bia meka sɛ yade no ɛno na ɛba yade bia na ɛba oni pedwuma yɛ na adwen sɛ Sabi ɛbɛkɔ gye sɛ wankasa ɛna wobɛtu no afiri ɔno wɔba ɔbɛgye ne pedua no ɔbae sɛ ɔbɛwia na wakum na wasɛe nti sɛ woma no kwan a ɔbɛnya the capacity and the power na watumi adestroy wama no kwan so a ɛno ankasa bɛfiri ne pedua mu nti bra Agbozo Herbal Clinic na yɛnsa wo yade a ɛni da hɔ korɔgye a wɔha obi ani ho ɛyɛ 0241 75 02 o akra 0241 75 02 82 ɛna Kumasi hanom paa no nyame adom ɔkyena ɛkɔ ne nyinara yɛyɛ adwuma den enti mesrɛ menka sɛ ɔkyena Sabi period Agbozo yɛnyɛ adwuma yɛyɛ adwuma weekends ne gyina de biada yɛyɛ adwuma wowɔ Kumasi hanom a 0553 41 77 52 Kumasi yɛ 0553 41 77 52 Kumasi number no eti tu wiyade ho anamon de ɛha wa ya modin ɛwɔ radio so na TV so no ɛno nkyerɛ sɛ Agbozo Herbal Clinic yɛsa mesi yɛ branches no ɛyɛ 3 yɛwɔ Tema Community 25 Savannah Junction ɛna oba Accra yɛwɔ Kwashima ne ben Kwashima ahemfie no Kumasi hanom yɛwɔ Ditcham so main 5 Old Insurance Junctions asɛm ɛna making me pa cho bɛma biara sɛ o mɛma asɛm nya mɛma ne nyina metumi nsa afram o yɛ ɔba na ukuru nya de wɔ mpamu a for better for worse ɔnya de yɛ pɛ solution together fa ukuru brɛ yɛ na yɛ ma no NTB ɛnwi na hu sɛ yes bɛma e wo fie me pa cho me ben ayɛ numbers no am na ma sorry 0241 ɛne yɛ akra pa cho 0241 75 02 82 ɛna Kumasi yɛ 0553 41 77 52 ɛna Tema 0557 40 26 96 that's the social media team same time next week. Thank you Agbozo. Yeah. Obaya ma yɛntoa yɛasɛm no so yɛkɔ kakra ne yɛditwa kakra ne nyinaa bom ɛna yɛ adeɛ enti na wo se adeɛ a wo hyehyɛ ɛne sɛ wo maame ɛbɛba na yɛbisa no baabi a wɔde akwaraa ne kɔɔyɛ na yɛnyɛ wo ba ma wo ɛyɛ saa odiifo mɛpɛ sɛ wobɛbam kakra ama me yɛbɛfrɛ maame no ɔbaa yɛ asɛm no ɛm sɛ wotie yi ɛdeɛn na wowɔ fa ho wonnyi nni sɛ maame no nim sɛ abɔfrɛ wontumi nhwɛ akwaraa no yie ɛno nti na bi a wayɛ keteman wɔ akwaraa no memfa ne ma na deɛ ɛtwehye ma so ɛyɛ sɛ nka ohyim ne firi ne nsɛm a meme deɛ mahu bi da menim sɛ onim sɛ ɔntumi nhwɛ akwaraa no yie ɛno nti na ɔno baatan wahwɛ ne dodoɔ mu
ka ɔgye no wahwɛ no na menti ase kakra ne sɛ ɔde na kɔma obi fie no nsɛm no kafu a kakra mpesa me kana sɛ onsa times no odi from bacha project ma omus one so kakra at times no yawofo no de niema bebire ho a o ma fa mu pen e de o mutimi hu no sɛ ebi anamo we awutu no ha ene be kwa kosi ha na be kwa kosi so ho but ma many problem ni nyina no eye be ma no a ɔne ɔbaa enyinsɛn ye no utie oba na senka na tama be ma no enyim ni nyina no kyasa ne maame na ehwe no a kopem se owoye so nti no unse problems ni nyina no efa bi efri be ma no ana ama maame no so aye na dwen se eniema bi wo ha wo so utimi bam na de ono so betima ye e de aboa ne ba no ana maame no ne kasa ye mu no mo be medin wana menya be ma asen o mo be medin sa it's about onene maame okay metini ye a wawo ama maame na hye no okay na eda bi mpo na opeso tete aduane ma ne ba no maame ne ye ade so sida o jai no watete aduane na ma akola woni abatan ne na nanom saa na ya na etie ya ne ato wo watwene na afie de oba no abehye anamu okay am say na menene tie ni mo no nkomo no ni me di ye no me minim say the same komo na na o de ba ha ebetu dwa no okay so unti dia me pesa me kana say maame no anka eye se wona na de obetimi a show love pa dia ma no so atia say na se oje ona na ba e dia komo obi foforo na obi a wode koma no nipa no esesa akwala ni din no on se edin sesa no ejina ho maniema bebre odi fo se maame no oye gayoyo jese odi koyi maame no se me de na to de a ubetua na kwa eso no ne she nkakra dia so atase na odi ato na damfo odi akwala no ato adamfo ya akwala no woni din dadawo wasa sesa akwala ni din enu ye game so enu ye game wasa sesa akwala ni din so ana wiasen so no edin tumi ewo mu ankasa because for me so me patch WhatsApp mu betimi ama ye voice note u betimi ye twa ye message ubetimi atwa ye message ubetimi so atwa ye voice note number no 0246766060 number for WhatsApp and a voice note wo ya no watwe we fidie no ekonchen kakra ade amaye 0246766060 sofoko anim so ho na damfo yinso a ye de akola ekomani afedie abase Sabawe say ohia ne bade a ene aka a wabo bia woje chese enkoyi so aka a wabo bia no oje sa aka no kai sa asem se bia si happen e bia si happen so na dia me pesa me kana say abawe nhye ne ho den aha ode aba na de ode aba fie ankasa aha ye kyerɛkyerɛ ye tufu ye kan ni mu ba bibia akwala no wo bia no enne no enkosi end of the day no e producers wo honko ade do mbetuma ya afa ho na ana wiase ne du time bi ha yentie nipa ba ko anu masem emuwa nipa na fo so unti no for now no yenya nte ma me nanu masem no yentimi muwa ma me na fo but ye de kakra ya te e wa ba wai enum ene se on se ne yonko no se sa na oye de awanya ade so na jiwobi ba hwe no a afi di uwi awo pensesen nyina enya maame no na eka maame ni mom na eka sei di akola na ko no de emsa no ntewe chese nipa ndi onka hwe David se kwa se me di me ba se maame no me maame na de akola no ko so na me di tini sunte wo so no ne ka che nipa no na ejina me so on fa akola ne ma ono na bedi on to ne maame fewe agayo on fa nipa na ma akola ma me me fo wo se da na chese se maame na ni me wo ho nti a on pese o de akola woje kakra maame nya say dia ba wana ni abrese ohia ne ba no
Ɔsɛ kwan biara so no yɛtumi ne maame no kasa na yɛtie maame no nso anum asɛm na deɛ yɛn nso yɛwɔ biara yɛbɛtumi aka akyerɛ maame no because yɛnyina nipa baako anum asɛm so ɛmu afɔ ɛne yɛnyina nipa baako anum asɛm so ɛmu abɛm na deɛ bɛkyerɛ no ana sɔfo em sɛ yɛnya ɔpapa no ɛwɔ so. Hello. Yes. Good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Me pacho na wapo mu te sen. Nyame adom na mo sɛ. Nyame ehu ye mobo. Ye kasa free Akoma FM. Me pacho wonim ababa wa bi a ye friend obaya. Obaya de se ye din adoso. Ai, e wa fedi bi anto aso na mso papa ne ho. Obaya ne din be na ka ho. Lydia mankwa. Yeah, no. Me ba no. Wo ba no yo. What they assemble abedan Akoma FM na ehhehye yaso kakra yentumi mfiti prekope enye de wo ka ne ntum. Gesi ebowura fie na ebenya panyini wo ho na etie de efri ho so ba na yehu de ye de beto. Me pacho de na onimfa one ne ba ne omaame ne ho. De na ekoso ewu fie ho. Okay. Me wife me maame na me ba ne akwala no. Na akwala no ku school. Ana onde mu kwala ne kwala bonisam. Ofam pani sen. Ma nipa na o ne menyen sen ni ewo fie ya ne miti. Ya de ko bo omo no. O ma anya antum. Ana ka ya na ya transfer akwala no. Ente me da me ka se on ku school. Man ka so nko fanyi sen school de me no. Enti fine na didi mu de me bone ma me akonhoma na eden. Omo nyina dibi. Omo adi. Enti ne man ketenkete e fan kwala ho ne ma teto ne ma me didi to mani mam so. School book ana pen ye so ye nto de ameto. Na akwala nyi se de me nyi sen no ma foto kwala ne ma tini ma me na na eto e. Akwala na wo okoda hospital amom de akwala nkra she incubator. Na mo samanka se ne ma me no frame sika bi ma me ma madam fu bi se ne ma no amo de kotuetua kan na bi nyame nta de o mi akwala ne bae edi bra ya si yi akwala ni pie mi na mi sika me yakota akoko ekunu ya aduane no mi akwala ni pie ye amo ho na me brother na chief na ne bible wale won sawon mi na ma ya ja na me koka ho ne me koka ho se me ko be nyumre be 4:30 to 5 na oba ne frɛ me ana so be je de say ya mommy afirifie ana m say aden wasi anopa woni obi ye ko okoka ya ne ne aka zanti odi abufo de ade a odi ka banku bi bo akola na makola no so akona so meba homeso oba ya abo omaame ani so omaame ne na ka kire me ai sa na mpesa mete se oso oba ya abo nani so wasi ne kasa no ono akola ne ni yi nti ono kura aso wo ka banku de be no ono de ade na bakpa no o na die di se ode ba akola no so abo na so akola no so abo omaame aso give and take sa na omaame ne kire me ni ho uti ni ye me pa cho mate ni ho ana m ka chen se akola di oduru ba bia ya ka sache ni yenye ni hen akola uduru ba bi na ta bobo ba wo sabi ni pam kura wan he odi abufu pa tre no ta wo ma ka sa asem no enti oya na m se enti wa ma pam no ana m se pam no se won kwenye na ma pam no ma je akola na fili ni nsam ta me ka me boy won tu amane ansana wa beje ne ba na m se akola utia no fo ano a wo je ne de wo betinya ka akola o si nyame be na m se asembe na wo kan sa nyame de ofi obi a ana m se bi ade nsa akola ne beba ta akola na ma de che na mbae me ba na akola ni mi fi ana m fra akola na ofa ya wo ti da o he won kasa ujina so na makate no mafre me fre bi a ofa ehe na wo wonka ana m kate na nso mo ani ja
nti akola no wo ne maame wa udi a short term me de me ya dwumanti me okrita me ko no maba da me ba ya akola ni ho ma di anka so ya me ba o se wo madamfo bi ho o ahoma abaje no nti me de me se bi a obi abaje na o kwa agro die o de ne beba ti me ba na me frɛ me wife ofun da me ba me ho akola na se ne nta de plan o sa akola na tukwan asema me wife kan no de me ni na meka ana akola na tukwan se de an kasi mtu ni msa de dai akola ni ya ana mse saa entu ye bibia wu mu mi se mi be ma me no te na mi twaso aso wakati msa de be ha me a akola no anyi se me na wo msika me se menka no nti ama me kana me wife no kan man kasa entu me ne ko no ne ma me ho ma se ho no na me de sa asem no ko to no ma me ani ana ma bi sa se ni wati ni atu aka ma me se o mi sa ne ba no mi so wan ka fe edidi mo ana ma me nso so m ko kan no abo ma track me de aja ma to ma dwun e ko si se o ja frɛ mi a me bi sa e ho asem enti de mi na akola no so no ya wo ko no obi sa me se akola ne ye be o be ko ye nti din be ne fa manam so wa wo hwa edin a wo pese ye de to akola no o se da fa ne to ma no o se da fa ne to ho wosi me na masha akola ni firi no mo fa sia mo na ni a wode awo enti me ntu akola ndi na mse na me de akola na to me ho enti me de akola me de amankwa me de akola me firi ni Usman amankwa ana me to akola ni di me nti kita me nti ga me nti me baba mu ane baako ana ma me hu se my wife na tamakola na ko mo bia sa akola ni di adi nipa ni di na to akola no esi sa mo de afre mi a menti me mo frɛ mi a de mi wo mu bia no so eni de bi tiri bia meka afre mo yo 3 years ni a ofa akwala ndi no ko me ni dan sha akwala no so da yo eja ye da wase ye da wase se wantwe ya no awon fom bi ye beba ye tia ye na achi aba se ye behia maame no na Sabi samitie wo kasa ye mu a na eye yawdie na maame no ede ye saa akola de untimi ntene wonsa emfa mo Sabi maame odo ba awia so wate wo nkwa na so me yam kura hyeme wo maame be boss de kura no a na bia na akola no te ha onye saa ye bebisa no me de na mi ho waka se na wuni ho mi ho enti onu na kan ti mu mita kala na nkasa enti ye bebisa na akola no kasa wote ya wate ni nyina enti etia ye na echi na ya san aba wonche bi me da wase okay bye bye mami asem yi mu odu oba mbe do ma wonni mu se wo maame ebia yaw na ama ode yese onfa akola ne ma hwe wonim ade bi me ka kyo maame fo no wo a onim se wonim akola hwe wani so ye krada na wotiwe me hwe wa wusa enti se de opapa kan wakofa empre wanyinsen na wode ayeden aba ti waye na dwen se waso akola nim ti bia etode bia na ne bu afu sempo wakofa saa kanaba onsa wawo ka se wo maame ehyewo na o maame ahyewo dia na wo sa asem so obeka akiro bia wate sei ye begina ye na so kakra na yakọ Dr. Mensa Herbal Clinic na yakọje enkrato ya ne ya nipa dua no yakọ anu so hia se ye bọ ho ban ne di hu dwuma Mr. Mensa doctor pacho ye nkọ meda CP nyaminhyira se Dr. Mensa ho asem de nipa woni mu na bia o yesukonoma afena koto ofra wa bensuo mu enika asem ne se wo mu enimu ye ho asem mu se nyame ada roma se du Dr. Mensa kase so na wutia na wonyi mistake wo mu a ase tumi bi hante wo mu edi wo mu nya otwe ntwe oboy mmo wo tale na wifo ni bi se otimi tutomu na se won saka Dr. Nombe ntem so na wo so ofre ne ye kire wo ho akwan na ye boa wo
Dr. Mensa medin ana mahotedin di Dr. Wonder no bruni fita na de maame enya me ana mekreti maame ho yale a ehu na ekum nipa saa na betimi aka no yale ehu na ekum nipa ya hodo bebrebe obi aya na yale ne ba na so wache wotare wo pempempempem a gagraga ba bi esia na sie wo pempempem a nyeyi ni nyina soye ba bi abenyu yale sa Dr. Mensa Herbal Clinic nyame adom so ya position the two Medina Zongo Junction yura kana de Japan abro sana se na Kumasi Kuchi yesi utrabro fu yedu na maba Kuchi no abeka twi ya kire Dr. Mensa na bibibia tete wo fa yale hu bia no ye de bibiduro no wonam ye de apem na fe won so yale neko na de ama na ansen Dr. Mensa ho asem age entinedwa na se ntre ha ne se na ansen no de yehu ne se obi wo hono mo a wo ye adwuma bia enye yi ye promise na ne afeli no obi wa chese utimu se na brabo mu no wono nko ade kwasi Mensa se mi so na afi hwen baby obeko bia enye yaso no nko na wi ase so no me se ye wotumi bi efe ne sasa se bedi wachi a oya de ne a enye yi e ma no kora de na ya na ahomete doctor sasa pa sasa di wachi a senti na mpanifo se obekum tromo no odwa asase duro de ene eja no no fa ne mlante se ne nam kwaya se ebi ana utira ye yie na washi ya bofo timodinfo bi akuna ma na wafa ho adi because sasa nya bedi wachi a ya promise we be felu sika to nsem a enyina na asa ene obi wono mo so ba bi obi a fa obekọ no nko fa onko mama he ma de meke wate ase enti sasa ho asem de ye ka ne se na nya gudie ne nipa pi wo ho sasa ya ye ka bi de o machi wotimi ka kora so na se we de ekusku no kora na me kora me di ne so face enso ene hwe ne ka yo de dem ene ye de wa ye wie tumi a edi wachi no emma okwan se yeye eno na me kan wasem se bra bedwale sasedro udwale bi wi afi ho ntansa nyina me se obi ton an so wata obobra obi nso ye bank manager ontimi mpo no wato cement one bag ni nyina afiri he ebi firi fie ebi firi sebe enipa ye no omuhia no ma bebrebe wontimi hunu ma de bedwale sasedro no obi timi kase na me ye Kristo ni me de na bedwale sasedro ma me nka no kora nkyere wo se habaya nyame boye no eno na ye bibia o ye de bi eye honhom mu no ma ebi wa ye no mko ye mu na yale bi wo ho aneko ene bi wo nso ye de potable mu di nkontomire no ne ade ale efia yoyo no ne ade eno so ye di ye de se aduane ebi wo nso a empompo bo obi ti se nyankire no ye de yam de nkontom nkutofra na ade atoso na hwete no enti haban wo ni dwumade bebrebe ahaban a ye de epam sasa ene ade no abaka mu nom ne o de se nyanya nom ne o de se na frana kunum ana frana ku haban ho do bebre na me makeka bom na me de ayesasa duru enti udware bia umpo tumi bi edi unya bia ontimi ebi wo kora na ube yesikani chese nyame adom so kwan a wo kwan befa so wa bi hu no ye mbehyewo on se nipa bebrebe na obi wo ye galamsi kora galamsi adwuma wo ye no wono nko wo text ye mfa ne yonku bi ba da ne ya ba bi wo text ya mfa no wa bebo bi wo ha ma na fa wo nya sika mlantie bebrebe na wo talent umutimi bobo ne ade nso wono nko wo kwa ye hwe na nimu din ya bi wo nso ni ko na kina wa bafo ni bi mesre mo sasa ho asem a ye ka ne si enya hote emfa na gudie kora uhuru Dr. Mensa na udwale adure bia wafa ho adi eno na me si ye delivery service baby awo bia ontimi ma me de kwasi mensen anka me ne da nyame ya dum akina na adwudum mienu na me hase adwale me de 7 days eno ano no wafa ho adi ena obi wo nso ama me ye kan obi obie nanum wo ha ye ne wa ha nyina e bedwane ye firi ha nanum bon ankasa atenkasa yes nanum bon eno na ye fa na halitosis enum kankan ye enum guase pa o obi nanum bon se wonu bon a wo bakora no wo ba wa wo no wono kora wono na eye nim guase yale a unya yale bi se pe ukuna nim wase anim wona hofo anim baby a wo adwuma ewo woni maguase wo saafo enyina anim but wo ankasa wonim ntra because anim guase yale ba ko a hadwen pa ne se obi kasa obi ho na nanum bon me kada me se ablanti bi be ye madwuma na CCTV camera na obeye na o me fie wonu adwuma pa chese ne camera na na dwokora etwa colored kama enso obie na num so wo kasa na nanum bon ti me ka kire nse krachi wonu bon pa o was a doctor ma kono sa 20 years me se meboa
was a doctor out to me boy me am say nka odwumi me ya che ofiri me so onya hwe me boa me be adro man 3 days and so adro no 7 to 14 days pepe na num kanka ni nyina na eja so enti na efre doctor one day enti yale ya wo yem wo mo munya indigestion obi won mo odidi anadwo pi ebinum so di noodles bebrebe obi won so akọ no de safo apa kire enamno wo nkwan mu a wo yem be hyew wo we nam se bibi safo we nom timinya halitosis yale ameka ho asem enti obi a wonu mu bon ye wodura betimi aboa wa ma so wafa ontoma pefra wo kwa ano no wotra ye yie yale na firi so enti afi wotimi kaso musem kan ye to kwa anwom a obi bie na num no wo to himu a afoti mu say yes en kan flu pa e fidi na num basa atese bibi no enti ye wo yam ye betimi am odura mo wade wo ho se nyame ache wo ba na ba wa wono na afa de wo nyini duru ba bi no wo num no bone ahwe Dr. Mensa chidi kwae edu bone nom se wo ba bi num no bone a wa wo ba de ba to ni ba o me e yasem ketwa se wo ba benyin se boso me nkron na kwale da oyemo wa wo na be wi ase watete na fe secondary school wi ya se wo me hwe wa ma osin afifi wo so be ma osin tutu no me de me nwobi me banum no bone an magu anim ase eno nso yade a ehu pa enti obi a wo ba enum no bone wanom a masisi ade ba bi adu no ada ne jonki ye wodro bi a ye de betimi de ama wo na de afa na adu an ama na nom wote ade ne nka na ne bofuno no enti we ya akwanya kese ati sa achia na muyi no sa akasa bebuo we de pa enti obi biala wo ba enum no bone hwe Dr. Mensa chidi kwae na ye moa won so betimi afa won toma pefra ye de number na otudwa ba bia wo bia wontimi ma yaso ye a won ye kasa ye betimi ayen hyehye na ye de do na bro ba bia wo so wa bruchiri so wo Ghana ha fa be even sekumase ye yakra na wo a ye de bebro na ya kire kwan a won so be fa so na won so watimi anya ye nuru ibi na aboa won tie jata wi a fa ye number na tudwa na fi no mo a yale ha wo obi tinchan onim sa agudi anya agoro answer last week now ni me din komo pa serious and normal nya agudi sa na unim say Dr. Mensa o Land Cruiser kese pa doctor o Land Cruiser kese na unim obi a wa obi a be ya baby a surprise ma jo mo nsem wa prabo cha kwantu a wonya na bosumi mienu atwam yi ena nyame adom obeji sesedro no bi dware ekwan ya bi okọ UK na unim say o ye na adwen say the first pay no just na na say the 3 year ye ne say edo no odwale ye ne so kora boa no ma okọ ya na adwuma no eda was a doctor me first pay sika no min ni me de be chewo doctor me mpesa mko abrochi ma me si dwale sasedo no bi on say the sick ni say Ghana fo bebrebe na tumi edi wo mochi na emma wo mokwa so omunye yi eno na ehu no na unya dwale ahaba na ye obibi efe ne ntansa eno ye sasa nua ba akono no wo be chichire wa wo cheze ebe sane ati se de hankofo agu nsa so na tende bi atie na nyina atete afiri ho sa na sasedo no ne dwumadi etie eni se unya dwale bi se pe afi obon se wa ankasa na fe de ekwan bi atotoma ma e ma bebrebe na ye promise no ma na afili o wonu watim se nka nipa we de wo so wotimi boa no eso wo freda wo so mekoyi mi no ma bi habo eno ano awie enti sasedro no de wo de fe number ya number no ntu dwaye na o ka so kan ade be chia san number no ye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and yes 027 11 73 551 027 11 73 551 afi number we nso ye Dr. Mensa ye dwom number ofra ye no bedin komo 0532 92 80 95 nemu ye chiri kwan wo kotwi no on say e wo bo ase kwan aso tibi a ofiri o de say sofulai kwan so na eba afakai wo sofulai na kaseme kokotwi mesi Dr. Mensa ho ana tech kwan so afakai wo tech junction kaje tia inside so betimi enye bi wo pampas wana G runabout uduru brofu edua ka kire driver ansa me so me ko Dr. Mensa ho yesi wo kokotwi
ɛhɔ de twi no ɔmoka enti yes McGuinness depo enti we see ya benkum so bonse Dr. Mensa clinic na sere kyerɛw nyame anim ni wo mo a ɛtoaye no enya omo yale ho solution yale no de so just one afa ama wo de banko ade nyame nti edi dwa eno so ka adwuma ne ho bi ka eno so ama enye yi obeye ne den na ka bomu a na eso no kwasem me nua me bai asem ya ye ka no den ususu adwensen na jai me pese ye wo maame no call a ya record me pese ye bo na ye tia fanu ni nyina na afei wa cancel mama me matema me Hello. Yes. I'm okay. Papa. I'm matching. I do. You have a code here. Yes, I do. There are this. On a podium, your phones are never on it. If you feel Akoma FM. You're talking me. That's right. We did in a nebula cantanka. Oba, Mamia. Only abidin ko mo binamenti ase na so me fere bi so ase me city. Yo, jame da. Asani tiani ni se woni se me ba no no. Go ko school. Eno onye mo. No. 13 years. Wana ne nyum be ka de de ne ko ma o de ko e o tinyo no. Sam so ni pa de ko no. Ni amehwe what I see, Michelle, Cotton or 7 months of an that as the Yemen in a Sabi Safari, the most more and some papa word. And see, in Pesa over Sao Yao, many means the Munina. And Mammy Shewa, it's a Colania 5 months to 6 months, no one saw Fasana Monos. If I told you, it's your mama. I was a fast animal, so now my catcher would say, I call on the Kuresa. The son I will be a dear, and your media call on what to our blood. To say, the nipper bay and the bar, and I'm here no any people who on the back of our way, and on the back of our way by and call Obama happening, and so me, it's just your witch, and for 2 months, the banner. And I'm way and from way and me and so one now your so now what fashion to suit that after the last be but ya kolani pie ya kolan kusumi numo ati no kunya kusumi so ni pie ya o ba ti na ko ba na do level ama ni bia wo di na chi onu kwa me no ka to school ni ne ye ni nkoko bro ni a ye nchin ko ana me so ni nim baby a woko baby am de no ko ya no osu ejuma me fta madam no si maja no kwan dada na me si yo ja me ba ya me ni nua be ma ni ho abobo anu na o ba ye na me ba o na e da kurupi ana se no hwe me na kakra na wo hu no no o shim ba no ba ni apala na no osu anu 5 months no ano de yes ano because what the kind ye bia ye nya kuna e ball me so Oja odi amata make sense ni ye pa ti pa mama and because what me pesa wo be sa ye sa bio wa wo ba ko a me ta wo tana nam so wa wo ba ko a won say ana nya won ko anso me hye won kuna sa nya won ko anso na unyi ya wa wo ana nya won ko anso na wo ko su a wa wo na mo mi anti ani en fa hwe ba ko na na nyame ya adom na kola ne se no ho a school no na wo be ko bi mo se ma na wo be su na to ogu na nya obi a wono obe walo because me ma na se butua na me hu sa ne ma ni pa to me e fa no sa aso na so enti sa dia me ka to o dia kola no ko she mo oba e so oba e na ma mi sa ne he nti anopa na me no ansu ana me ka kola ko na me fa kola mi be gala kola na man ko te pamba man ukure ne mi bufu ida so dia na o ya me ni o ya wo na me twa mu fa ni nse mu amanyo obi ama na mo ya me am ka mi bisa ni place wo ba ano
odi abufuo hwima akwala no nti na ne nua bema na oni nua bema ndesa so kwate asem be na nti kokko kura ye kan ye kokko ni hwimi ni na frapre kokko ni hwimi na meka chen so we fa oba ma de ka ma bo nyina fi day one sama me na fa akwala no ko ko me mo sa aka we ema ye bata wi asi ye boka nya ade ye moka enchi ni me fa na me ka me boy so mfa so Samenta Obama never put to our phone to Sudia. Fameka Mabonina Mammy, and Ada, Shim, Ochipa, so called. In Tacolana woman, Chewa, as for sitting her 2 weeks, Nami yet 10 years in it. Whom were you? Nacolani Shemetinami Coing, Michiano, Akaka, the Diamanteno, most of what were no boys and old Muno. Now, Bella sat done in any, after the one in Yakola. But I done in any no. Man kasanti me ba na mbebo ni na ma nyesi ni na. Kasa ni nyemu nso, o mpa fa film no. Na nya o mu papa second wa bia me ne papa ne ba e. O ka tira ni me se akwala ni sha. Enti on your best plan ba no. Akwala ne ba de ma ye ni kwa ye ni dia. O ba tan ni o ba ni gu se so aye pe pa yi. Me man instance na me fa ne se akwala ni. Ana msi o papa ne play wo pa se no. Ejina phone to better wo play me na wo pa sen. Na phone ni tale papa na. Mo afle ma me ya, o se da. O so wo hin, on kasa. Ma me ya o se da. Papa ni jina phone so ko me send credit. No se me di nka me pani yi. Me di ya ko se no me se me ka tell say wonye si boni kwamu ne di onko. Enti kan ti ma me nda me akola ngusu ni numa no ko me sola machine on mine. Ana me dia akola no hye machi se na ne bla ne be ko school. Ame de ne ko. Ame de naba. Akola yi yale na ma mi nso kasa manim. So akomi ntimi nya adwuma na. Me ntra na me nhwe me nana. Nso me dia adwuma na da ka ban. Ana yi bi akola na duro kura na se na bia ne a wodi. Na taman. Nti di mo ana me benya ma ni nua bi. Enye de o ma me awo no nkwa na ye hunia ba se na sista ne ye me. Wono ansu nim se sista ne ye de akola na ye. Eto. So ba no se eje wa me na na wo nhwe ni ye ma na me se ma. Say ni say you. No se ma me ya no wo hin. Nti da ma se se be bi one nam no ni nim. Ko ma ko ne na o ko no. O so ma. Ni nua bi kura wo ho. Ni nua no so ogusu. Hwe. Ano se me de akola na mode na so me ne de me ma akola na nye de enye bata iti na ba se ma de nkure ni akola ni firi me ho na ye me ya enso me ni so mufu iti 6 months 7 months ana ma me ne be ti akola 7 months ni nyina wa nhwehwe wo ba kire akanya akola na nye 3 years e no wodigi ma me ni se bi ma me no ni ba wodigi ma me ni no. Oh, from last week Sunday, they better me cover Maria. Akwana so de Maria. Aye. Oh. Na me bi san said, "Yeah, some na wo kan san." Aye. It say, "E cover Maria." Oh, better na me. Tell am say na dia wo ba. Na Sabi wo ya mo mi kura akola kitwa we no, ade wo ya wo ye wo bi diwa. E be ya wo de. Ka me kan e poko. Na se on pedia ke ti opesa wo hire wo me de wo be ko na mse same ko ana me de me kasen e ti o sa fle me pampa no kwa de o kan de ti se me ba na niam a wo ye mi ku wa ni na then it mission them esu ana akwala nso da enye se ni pa no atuna salon sa akwala no wo hu se ti a e be yo wani kan be wo be posita na ba sa akwala bo su ni washa kwala na wonye nsie mien enti da so ampa se bi o tafate se wimpo eno obi sa de ni diwa e be ya wode Ti mame akwara no nim ne mame ana me ka se 5 months mo ja no hokoye Jisi e nim ne mame me de woni me ko last month kula me ko eno wo ma so sister ne ba bi akwa nya me ya se Christmas me ka tira wo se sister ne di akwala na e ba ma ha also a better for an baby weekend. Now it's our environment people have. What has any been what you said? So, Payana.
The catcher is on my lap. The sister saw the Apolane Bama and the Jimmy. No, mamma. This Christmas, Miss Flow, very friend of Plan, and I'm a back, and I am making and I'm in Nama, and I'm Nancy, don't go a moment, find sister catcher and say, Apolano. And I'm a baby, one or after the man. I said you want to offer then if I don't get some mommy. One way to me into my son say, or for some may have back a baby of farmer. When you say, Miss Flow, Bano. I didn't tell myself, I'll catch him to me, darling. But through my friend on February, 2 weeks, my friend, I'll catch him to me, my friend, and also put Jalana and you to be the family for your one week. I still have a new thing. You may see, I can't make a car, and yes. And she thought, yes, I did, and the friend in black, and you catch him to say anything. And I wouldn't be an air. And she questions one part, say, you moved in over this, I didn't see a bed. You need anything I phone, sister, and was na ya mommy na nkata ko free hin na baba fry mu a wo no oyo ba wo pese o ma pressure ya kwa yenya wo bi ma na hwe yen mame odaroma pacho mame akwa no kura woni me de o kan nya ma cha akwa no kura woni me da me de ni tintin geta so de nya ba ko Akoma FM hello mame me too say ma no atonti mo me nya ma den okay na me bisa se sisi akora se onnim ne maame se na wo kai die hi okay so kai ma tell so onnim ne maame good it's a 5 man and o ja no okoi ti ade hihye ne bitimi aye ama akora ne ho ne maame nso ho ne ba na maame do ahyase ewura akora ne mu aja me pa so ogwo ni enidi senka wo pese wo ne ba bisa ne se man friend se ne ba na e ba han to omlan o ka se nyina mete anya hwe se no de atwam sisi o de me ba na me bisa me mame kasa sisi o de asem no abada me na me wudi nkomo ntu de ma de atwam no ntwam na hwe de de animu ana da mi bisa o se tia se bi o ta fa to en se ma me bu bo su nyina se bi wo no bi bisa de di ko fi mi se me ka fa me ba esu kura tinka be na wo be so mama me bet you anya ni na ade ne ba ya o mu nyina yi o mu sa o le na bi na ne fra me ka kire me se me ma koton akola na ti ai ma koton why mama me mama eya na akola na osu ne na ya me mama ka kire se ma koton me na o se de be ma woni nyina ba mu ne ye se anya abujuye mu na mo de akora no kwa because man tena se anya hia na se ntiase ama mo ntem enti na o ba no to akola no ka akola wo ja wo ba ho busu minu a wo ma me ko wo to de akola no ba nya sada no na o twinye no ko na o twinye nta enka be mi mpo akola no se me chipeche be mi mpo na nka me ganjo se fa o kwa ya so o ba ni hu ya no sada ni nani o hu ya no sada ni nani o ti so ba se nya o sa sister no so ni a da dia bi wo wa aya yen e bi sa tani mana wo nya ma dia tampe ni ko no ko ba ni yesa nya mo ni krampo en na wo yesa enye se ni pa ni di Akoma pa aya dia ma mo ni yesa kwa no se na mi de mi ni so mi susu ni se ye me a o ma me pesa me no ko na me ko he na me be dia wo ewo mu a ma mpese me kwosra ma me ya ewo mu a o se ma a e bia me kwa ma san ho wuni mi sister no se no de bia ma san mpese da sei e be fa ma me ya no be bi holiday mu de dia mi kenya na kwa so mu ti bo ame oni be bia ma me ne wo oni be bia ma me ana me ka se mba sun mu an ka so o ka te ma me pese me kwa fa ma me ya na me ne ko de me ka no nte ma let you say but the maybe sound say o man ka say nimba bia ma me wo just o na ade ne ko na me ka say o be ka say me ma me pese me ko na me ya na me ne ko enti say enye so me pese ko hwede akora ne nya de betimi ho no na da akwala ne se nka wo pena enka busu minnu minti min yesa sa me ba busu minnu na sam kura ba me ma me ntemu a na me die do me die nye do me kwa ko pa obi abe pa me ma me cho because of me pani man ba to see ayi fa na wo ni wan ko ba ye si ame no ka ta kura me ko no
okwa akora no Eka se me egua me hu se sia na mo de afem. Eko. Okay. Se ba se wi aye flower ye Sabi timi aka maame ne na kasa na betimi de number maame. Maame ne de tempo free mu se ya me de ne number mama mo de. Da wo mu se wo ye waduma so mra ni hota. Mati wi aye be flower. Why maame? Mate. Eba den kan. Onka. Yo. Eye maame ya maame na yete ne nka no. Wase maame ya wo ye na osua. Na maame ye sua. Enti wono ana ahwa akola no. Na minim se wo hwo akola na wo so otimi san de no etoa so koma wadamfo. Abra maame na owo akola no. Onim baabi ane ba wa akola ni no de ne koy no 5 months. Na minim se enye maame ya maame ankam nim se 5 months yetimete ye ba koma ya damfo ne ne tena ye twa ye ho aba ye koje nkrato ye kodi dwa sikanti ene ye wa ha oba abra Mommy adepa fefe mommy na o hote se adum na so e nyankopon we twa ne yopu oh me hu sa na me sua abra fa ye kwai ni enkodi dwa kakra je sika so hia Mate mommy. Ebusa ye kodwom na fe ya kodi dwa kakra Mater Day Hospital. Say yen kamfo enfama o say bibi biara ye ewa ya sabia hodo mu. Ehwe sapomuden ho senkan ye ebeye kama. Medafo yefo ni chemu ewo Mater Day Hospital na wo mutimi mu awo. Ewo sa kwan no so enti wutin kasa wo ya de. Enema nkoye ewo nipadua mu wo ho mfa wo a. Baby ame kamfo ede ama wo eye Mater Day Hospital. Dwumade bi a hospital for eye bia wo mu ye bi. Na de ama wo mo edan so say enedum so na Jene enti 24 hour standby generator esi honomo a ye betumi e dia hwe ntin konkonko bada se adokota fo gina so ye hwe won nkane a edum eno achi ambulance service wo honomo a se koba ne se ye mwachire emfa wonko baby fufure no so mo ye ho ade fo ni chemu e wo Santase run about go filling station no achi na ekope wa yarehwe 0244088918 0244681759 0540171409 na fe womo emwawo 3p garlic mixture piwak natural womo adaroma enede edroyi aba shane suma yense ene batakaria doso enti ameye hu kremopa wo kwa akoto edro na bibi na edro no egum no eyetoa ehwe hono mo a ebetumi abo ena afa sede ahosuo no esitie no eye kokko ene yede garlic kokko so ato ho a eno na ehye ne so vitamin C ewo ma afa yi enso bianka ho ena yemfa enkagenti wono mo a etimi aboa na entemara so etu yade a ene wo edi esie ewo nipadua mu wo mai mu heba ne pharmacy wo benya edre yi bi ato 0248928824 0201000021 kongo ointment betimi aboa yen amanya me ya doma memene ndama mo bekọ yie na mo pese mu twama wa mu eyi kabastais ahodo no matimi wo wedie no etwetwe sise kabastai wo behia edre yi bi se wo de bechi wo wedie no eni na afei aye kama shane so se natural ventures wo mu na de edre ya ba enti bibia eye natural wo de kanipadua na esusu so boni bia eni ho rashes ahodo eni wudi asie ewo nipadua ni no wo bi dore wi a wose me ho keka me enye ensuo no ene free no wo behia kongo ointment se betumi aboa wo na esese nipadua no ama bibia nso aye kama 0249017101 0204616161 good morning herbal mixture makacho se anopapa edro ya hwehwe ne kira kwan na ebubo bi emenipadua no enye kama wo general well being wo hia se wo de good morning herbal mixture ni bi ebeka ho eno achi infections bi aba bebo akonya ewo nipadua no mu no wo hia edro na wo de eti wase siatika yade no eha dwene wo to ase eno wo to ase etwetwen wo sori a ebuei edro yi bi betumi aboa pa ama redie no aye kama doctor 3 days na nsa pepepe na yade no edwade se hu enti tutumi ke wo ko adwaman so a na ebisa se yema good morning herbal mixture ni bi enom 0246594117 0246594117 ebusia charistic ventures for Roma eno mo de Zahara nipa no aba adwaman so ye ko okanshi drug lane na ye de ni achemu ewo herbal pharmacy ena chemical for no so ja tumtinuro ni bi ewo ho ye ko akopɛ aduro betumi aboa na body weakness ye yi na kwa e de free nipadua mu wa ba ba ma mu hyemu a enkoden enti se
sɛ mu hye mu na ne ma nhye da nkoye petre yo a ɛno wo behia Zahara no pani bi afei nya de wa hodo a etete wo ewo nipadua mu no kwana yenkamfo Zahara no pani bi emfama maka cho sɛ adanse a eba ho no eye pinso enti mana ho to family katante Basahara so na efo wani kyerɛ mu ɛwɔ ba bia yeton abibiduro bia na ekope Zahara no pani bi enom 0246348334 0248569335 afei ye kanfo nana agyeman spiritual home de amani pebibre bia ewie wotie ye won se abrabo ni mu no wone a wone wo mo hyase ene safo no wo mahwire dikan na wo bisa wo se wo kra no abrabo wo boi wo beje ebinu mo anase hwan ene ti wutiri so ene wa pampa so wo se wo ma wo enkoyie wo ma wo niye e wa abrabom enkrofo tototo kase akese esi adampon akese ne nipa ne se wo ma wo nya bi nana agyeman spiritual home se wunti ene baby enti ye true mekania de yemi akyeremo e wo Kaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters ho me pacho kwani enyi utamfo di emfama na wo so abrabo ye boy wonso watimi afema ko wani enkrofo sika no benya bia to botom awade na ema no ebetumi aba afa yade na atena wo so ache no wo benya wa yarehwe ama bibia so aye kama na nase wo ba no wa yira na ne nakasa 0248544058 Royal Homeopathic Clinic ene ye kanfo ediamao wo mo ati asese Ghana for de etoda promotion ni free niema no mani je ho enti wada Roma wei abadewa free consultation wo mo ye be free labs diagnosis ahodo e free afa fa body no ekọ ye twetwew ni etwetwew na wo body no massage ahodo no ya ediamao eye Royal Homeopathic Clinic ene ye kanfo ediamao tia 50 Ghana cedis be you card no folder na adokota fo enyina wo so enshow yade bia etete wo no fo ni ekire mu ne ya ye kasai na ekope apotie etimeti moni junction en wo mani ewo enkran so eye Madina ashaliboche afeita chiman so a eye Blue Cross eno no ebe New Faith Baptist Church wadaroma eni mpanifo enkasa ewa homan so 0242951005 0204496212 wamu ye adwuma efiti juada ekopem memenenda anopo no so empemu ekopem enumre no so empemu na ye kai etiefo se yegidi sesese de wo boaboa ho na nyame yadom akwasiada wo de maame no ahia yen ewo Ratchy Park eho na ye kwajeje o maame so wo hema awa na filu benze enti adwo pegin fa maame hia yen nyame yadom akwasiada ewo Ratchy Park na enyeje ne so ema no wo bebi a wo do no epe na asem na wo mpese ba wo wo eden bako ne krachi entem no eho behia pase abehwehwe ne nufu no mu ahwe se ebi akokram no eyiniti anase awode no ano na etimi aboa ama oba no atena se ache enti Akoma FM ye de awode ya na the case ya ni Peace and Love Hospital Ekambom Breast Care International so ejina yechi ena ye de sa enhwehwemu no ekoso no achi nipadua ni mu akwani nada ye benya daje ene brani ahwehwe wani no eniema nkoye ete esisu a wo behia ye mpa nyame yadom akwasiada dwumade ne sha no penti anopa dwane a wo bedie no ya ye ho adwumanu achi no achede pi ewo hono ma ye betimi ede amawo abofo wo mo enso yasenenie Grow Fine Herbal Tonic anase Blood Tonic eka ho bi Aspi Pharmaceuticals Kanjin Energy Drinking Water wo mo ewo Breman UGC Coco Plus Powdered Food Supplement Matadei Hospital lewo Santaso Runabout Leke Natural Spices ejoman so de bia bekobie bi wo ho ochia herbal mixture anase herbal powder no so eka ho Cave Gardens Limited wo moda Roma ena Janico Fruit Juice no omodiaba Captain Morgan Restaurant and so ewo Santaso Runabout Kaneba bia na Old Spice no ewo no Saint Ben Jewelry so ebwa Dead Season Powder and so eka ho a nyame yadom akwasiada ampaya Ebupa ewo Ratchy Park ene Mpotemo Asanska University College of Design and Technology ena ye kanfo ede amount se ne ebreda ne anu adane hu bi enya digital na ye technology enti kwane kope abefu nimdie ni bi eka kakra na wo ka ho no anasa wo dada na koba ne se wo piemu ewo bedwam a wanim ankwankogu ase diploma courses and certificate ni wo mu ye bi na we no de ye ka ho asem kese eye degree se wo pebie aka wo nimdie ho na bibia nso aye kama no
Asanska University College of Design and Technology and I come for Ediamon fashion design technology omoye ho adwuma jewelry design technology project design and entrepreneurship after digital media and communication design and also omoye ho adwuma wadawoma shane so se wo mo adwuma omoye no ho no e practical enti wode wani be hyade na afei wode wonsa akabim na ya ma wonimdie betumi aboawo ama adwuma da che opese wo ye no bibia so aye kama nyame ya adwuma July no admission no edemu enti bomode ne mpanifo enkasa na wo so kopenimdie eka wode ho 054012 4400 054012 4400 Plaza Travel and Tour Company Limited wa mo se wonya visitor da wo peteketa ade betu etufa eye Plaza Travel and Tour Company Limited and ye come for ediamao wa mo nya visa ho adwuma na mo international and as a domestic airline ticket na ho na wode wani echiremu ene kura no akontro ne nya baso na mo pe hotel reservation kama wo betimi ajojo ho wonkrofo aman so a eye Plaza Travel and Tour Company Limited and I come for ediamao for wani echiremu ewo Amenase House and on first floor no by Matthias Junction ewo Swami Mazi Kumase ha KJT so first floor Baba Shopping Center Morocco adishimaimu and penifo eni komo ewa humeyi so 0205215495 0504255015 anampo say 0504256360 medafo ye kan for bills microcredit at the amount yenim se fi shedunu edia no omode ye adwuma ene quick credit ene wa mo kire se abrofo sem kakra dictionary sem mu kakra enti edino free quick credit at the bills microcredit enti ebia wo no wo mo diduma dada efi shedunu no ne wo mo abosia hodo wo brubi ewo wo mo akacha ahwe nsisa ye nemom edino ena hyene nsoma yen se enya quick biem nemom eye bills microcredit agbozo herbal clinic medofo eye ahahan ho sem ene ye kane no de yenim na ne eno ne kukuo mu wopunu bie na de bi etua na bibia nso aye kama wo typhoid fever no yafani echirimo ho wo bi se wo bejon so se ne mebetena ha ma no wrewrewei me mama no so na ne Johnson no enya maye wo behia se wo de wani ebechirimo ho wo ba wo ne be ma mafro empa ene mo fidi amanasi ekoyi echire yade se tese abozo betumi aboa wo sisi eje shim wona nte kakra na wo hwe betumi aboa wo mo se emema na mugina so grangran na ma de na aye nketenkete no momra ne pija tannimu mansanse na fie ge ni bedi weekends wo bana de totoa no sa na wo kwa wo mabie enti bra na aye nkanfo agbozo herbal clinic ma wo mo hahan ne ye de karte na timi sa pija ehim sei wo ba chese wonya mfa ne niema na campus wa konfie kumase de chemso eno mo wo old insurance junction ho 0553417752 N17 Lounge and Restaurant ho ne yakodi aduane pa wa aduane dede enuane a ekamba wuremu na agi wanumu mepacho N17 Lounge and Restaurant baabi a wo mudi dwuma no ho akono se na aduane ne kura no ehia condition bi se de besia ho wasontem no wutimi se usika no ntumu ye enti fu obi pie wankasa so jeje ho so na fu ani echire mo ho no mu niane no kopibidi wo mo ye adwuma efiti dwoda ekopim kwasiada Brick Junction kwada so kwantempon so ho na wo behu N17 delivery services so wo ho no ma adwane bia opabia de hia ne so obebo ahoman na ne mpanimfo so akasa 0530668585 0542787278 grow fine herbal tonic na ye kan for ede amount grow fine betimi aboa pa amanipadua no aye fine woni padua no yesiesie no ma nya kono ma homeka emremu grow fine herbal tonic ene edi wakagine mu enti wo ba ko ho anenso wanu moto untimi ni di edro ibeboa wo wonan ene wonsa ena yetisiriti ade ba ko pe ene kire ene se moja enya konya ene afunsane ena wo ko kete so untimi na edro ibetumi aboa papa vitamins wom timi etimi boa ema nipadua no eya kono afei infections ahodo ni na grow fan no etimi ekutia yeso wo ba wo menses ni emu pain ene disorder no foni ekire mu na afei yema wo edro ni bi enom edro ni
etimi bua pa ese nipadua no digital herbal clinic womo ewo Kumase amakum runabout womo ebe Bank of Africa ho me pa chokopi binom na fe won so oye fine 0244596532 0244596532 na eye bisa se we biscuit no wenya bi already sansa mete hey mamen eye M4 Food Limited womo adoroma eno womo di biscuit ni bi abe dwamanso we no enya de ameba beton me pass ubi enti ne efre ni wibi no mi wibi no na wo so kwa akopɛ bi arenti obi we na wa ma wo a enya yaka edi ne honam se koto bi na wo so we na efa adanse ebra yesi eyi na nyame adom a wo ba bɛyɛ no aponto obi abeto bia no ɛho behia sa wo di biscuit yi bi ebekwase na wo so akwa akɔgye wo 3 points woni abrewa bi ene wo fie wo yeti ne ma na wo so won pepa no ebehia biscuit yi kyese ehyekyere na ewom no eda boko ena afenya biscuit afoche support na kokɔ ni bia we dia wo kema agigiro enti tutumika na frɛ number yi so na mpanifo ema wo bi enwe 0531003892 0266830003 mami Obabna media kogu adepa mami adwuma da se mesme da se ne ebeto aso ajo pagi mama ene won kasai dumedie ne do asemo yo mami yese ne sen ye ka ne sen ba tan a obi awo ne ba aje ata na ni ase Messi afem pa Messi afem ei ne du kwesi da ma ho amu na no mukɔ hya asɔre dem ma ya ya Christopher na ei ada ya yoden Messi afem enka mami fo pa no omo nananom mami Lydia ana ye fa ni sey ni mami ye fa ni sey Augustina enka mami nka waya die sa kwada 13 years etimi anyensen na wahwe na akopem na war time enka mami no waya die nenso ne papa yo no wa mana ye se kotere biri no wa manansi wutimi de akola 6 months timi de kwama oyonko akola we waya nkwada bonisem odi abufo pie frifie efise watia no nanka watia na minim senka wo ye nanane de senka akola we adwunum wo ha na wagimi na se wagya ne baketekete ho a enka wo maame ne de ka wo senka wo so wo nananim gina baba akoda yi mpa ne bana nana wo so mpa wo nana no wutimi de akola 6 months e de kwakwa che obi edi akoma na wodi koma no wonu obi ansusu ho wonu obi ansusu ho yamfa ne se maame ya de na adwuni swa wagimi ena mpiriwanyi se no wo enti ebi kwa na oni doma ne ba no na woso nana no de na wosenka wo ye watimi de akola 6 months akwakwa ma obi abra wo kuno woni ne dakete so kra no woni na ansusu ho wo maame ti ase woni na ansusu ho senti kro we se ye wo hweso fo pa maami e wo se ye chi no na maame na wode akoda ne koma no so no enkrata be no mo yeye asem be no mo kan ya yetimi de akola 6 months e de brewo mentra he ndidi obi a won wo ya atem mentwechi obi a wo ye bonini na mom Ghana ha minim se obi nwo ye na se opeba ye wo kwaya ye faso a ye nyaba akoda yi wo se won ton no na ye producer say ye betime nyamaami number wo se emra kwan so no wontimi mfa ma no na wonim sa emra no na wotimi de wona 6 months e de ko cheye etimi asesa akwala ni di sesenti mama Messi afem enka na nafo de ka wotia wo bakra na wo behu no o se de be memmo no na wadwane akwa bata ne nana we de wo ye heartless woman ni tirimu ye dene mama baby owo bia wo se ye chi no se ye saka akwala no se ye nsa nka akwala no e wo se ye chi no ne ye chi de akwala no wo nyina o ma be na nipa timu yi wona na 6 months adan akwala ne so wo gene ba ofa ne ba mbre no asem na no odin chese wo badie wo a ewom se yo nana na enye wo ba onu mom ne wotumi wo akwala ne so wo ne 13 years kra ne dia odifo kagummaye na am se kakra me pesa me ka de papa no e kasae no ana me nya bibi efri kasa ne mu na papa no kire se edru time bi ema ye bai ene ne maame no enya problem
Emma and Tokakra Bemu, Emma Benkutane, we bowie, no we are bowie. We shoot two. Now we debate. Dear me person mekana say. When you send tia and the enquala in the woo kesiye. Ubedru your classroom this which so Bible say the weja ne wonani na won kwanna aware ewa asase a Awurade wonyankopon e de ama wono so se o maame ofum wo te se den a unni kwan se utimi etene wonsa ebono o maame kura bowa fa wonsa gu wachi ne pa na chewo so atiase ye o kai proverbs a o se de odome naja anane nano ne kania ebedum usum kabi etimini abai anamini akume oto in life ye very short ne maame keke na wotene ne nsabo no no otimini ne maame yi nsema no o big problem o hia se obekọ ne maame anim na okọ obesere bone fache no akọ ne maame anim akubu kotodwe apa na chew ansa na akola no ho asem no kora no eno adi kan aba so for na mesusu a na echese no nti na ama bia maame no odi we twi na so watam akola na akosi be se onse ohuno se meme de esie bia mini ho de bet onse papa no yo obi a wose on de onimu no ye den oka enti papa no de mihuno se na asem oka na tro ba akokora nim ana na lady nso eti wanim ana obisa na se eye no kre se wantimi anyia no na maame se oshutu maame na eye give and take so but eye no make kese eye kese na ono ankasa no wode chese wode ato no ho so enti no onye na dwene se obepa apart from bibia no onkopa ne maame ne chewo nyesa ne life very short yo tiefo yegusu cheche ya dwene enche ye bebie phone line satum ye di kan abo voice note no ama etiefo so anya enkrofo adwene a wo mo dwene fa asemi ho. Well, good afternoon. Micheche munina nyamisha muni ejuma pa moye. Epamucho mbeze mbisa se Sunday mutsamutse moye breast screening. MS American cancer screening or say bibisa na mbacho baby amoye me ewe hefa. Date bena time ndamasepa nyamisha ababa wa bibisa baby ayeye breast cancer no me pa chaw e Rotary Park tete golden tulip no ene ne di nhwe ni mu baby ankola di agro no Rotary Park e ho na yeye no kwasiada anopa de free sese ko ubetimi ahia ye wo ye da good afternoon. We didn't do Rebecca. As some way, dear. So, what's the name of my son now? Let's just say, dear, me pana de Akolana Kuman. Eh, dear. Oh, my, mamma and I about, and I say, dear. What told Akona, dear man, and I say, Bisa. As I only knew she should be Biaya. Once we found Kolana Commander down for Madame for all Sardine. Radiant, Sibia. It's a mamma na 1 year dear. Don't see no de akola no komo bi se we na man so on hwe no kra de ntima we de na koma na uye ya o sa so asesa le di na je se bibi wo ho on hwe sa de na won so ho madam Ansi. Good afternoon. Michia Akoma FM in TV ahwefo na me dia no kakakra wo me say ebetini aba ne say maame no akoton akwala no because enye se odena koma ono maame na danfo so odena koma wadanfo enia she's outside the family like on kahukura odena koma wadanfo kuranka ono kuran sanso clean busuane ho to the extent that you can go and give akwala to wadanfo enia. Oh mama asemi de entino to me nkwande de wo bia no se maame ne sika
sika no beji for taking care of Akoma no dia fine. Mami ya nkope busari we be niska ni bia. Onkope no nye juma no friends ya. Because as time go to na Akoma no oni ni be finichi. Ebedi le ko hunu mami a obetwem because oni mu sisi ampe no ni mo na nai. Na campus obedi 5 years or 7 years. To the extent they are trying to sound colony, Yamila Kasha Mamia and Samania, Pisca, Sabusa and Abacoba, Conacobo Bussi. It must not be near when you are Pisca, Copisca. Nacojoban, and yes, sir, Colonel be free once, the das. Afternoon, Pachoma Promo, this is Yamiado. Nanima, a rare sing Yamia. I know a tongue colonana. Marinity soon we. Bisa mamini mpo wuntu we show bana mama mfano ko movie na accept answer na mama chase na odo akwala kitikiti ondi 5 years mpo de nena anya kama mama no mfano na mo bisa na ade kwentia oyesa na woni ye so atase mama no joye na anya kama kwa mo mfano no sana da kan no I say, when we sat one side, when we sat my minister, Ebiana, Diana, I bibi, until not my minister, yes, son. Who near Becca. My minister by the air for blame me, mamma, mini bibi, sir. Until my minister, me, master, Shania. Hello, good afternoon. Meeting the Debrah, make us a free Medina. Ndio no so ma nembre no nje ne ba no yesa ne ohun akwa ne echi okwan bi eno bi ntimi wo na ye ntimi fa akwa ne nkochesa ntoma ne nembre na ne mama nkwaja akwa ne mbre no mumbu ana ne nsanka ne ba no. Yo, good afternoon. Akoma munsem for mechiam ewi yefame obafia aka Fansoro. Na asama mpasa mekafa eye oba na okunu a oba na de na asamba ya oni ne kunu aka bo mu no wo ma ya de pa nyamishira wo mo se o masa aka o mo do asom amana fefefe nyame emma wo mo na tokantokwa ni na aso ye de entwa na nyamishira mo pa ko ma fem nyame nyamo kesiye de mage ebisi dawo station pie ni wa me se Sabi we akoso moya de papa nyamenya mokese onya mokese kusise obaye kese pa adamnyasi damase yo ebredre ye bekọ ya bedwafo ho na eja omoso atimi akere wo madwen 0243 114497 0243 114497. Hello. Hello. Me pacholo o radio ne kakrama. Yo. Yeah. Udini baby o kasa free. Kapati antwa ahudo. Yo. Ka jasomwe. Kapati antwa ahudo kwa mtakuja akiaga. Yo. 1937. Ayo. Eja Kajagum. Yan pesa ni kanise. Pese asana akoya besipa ani kunya. Banisa se. Yataki ndenya nkapo. Na weno. Ena dine ma akumam elfo. Ewo, ni sayahu. Eti obano ni maami no sanna kolano. Eni maami nwa akolano on hono. Nda ni ma dine ya bise. Ni se wo ni sanna. Wani wo mo adine. Mo se akolano ya dajina ni adi wa mani maami nwa. Adini ya mana. Akolano eni abie. Yo, Papa Edasi. 0. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mommy. Udini baby, I'll call free. Yo, Mommy. Yemi abana.
That's no I'm February man and mammy. Then and the mammy can thank us as well in the Korean. Only a one in the plan for all one for partial. Or that can what the better. Or one way to upon the mammy not so. No mammy knows yes to Leno. And the means of some for eyes that ultimately about for us man. Not in the corner of damp and I can't come over mammy. And I would to meet you no man, but some to banana to the tune mammy so. Now, what Nadia, not in the quachano. Mammy no, the night I be as she press duo. Mammy no, can you thank 5 months? I am come for Mano. And she was also near Busiana Busia for that woman so damn as well. And to be vegan, and to move from I'm on play with so I'm on no monka. On your plan. Yo, yeah, that's it. Hello? What was he? Yay! What was he? Yay, you are fake. Yes, some more. For example, block, Babu House. Come over there. Yamena dum. I'm in the Babu Tower. You want it? Amen. Mia more passy. I go to Pukuya. Oh, I'm not coming. Pukuya and touch my room. You. Mega. Now, I call you so. More passy. I call more passy. 30 years. Walk over. I couldn't go everywhere. So now we are also Bromame. We'll be aware you couldn't go over the government. Mamma, who was a Bromame. Now, Mamma, they are 6 months. I for Movia. But why? I don't walk away for my mother would be there. So, if you are crying, when you die, or Coto, one day. Yo, and that's hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho, me hello radio na my yo me da say. Me pacho my enko. Friend Michael, you can actually go. We get no ankasa omuade. Because say we can na question clear bisa akwara no me say ode friends akwara no etuom ti kama me so ja akwara no so because ode to no do mu your friend bi so on na akwara na say mo ye dem so kan ani because ode wa ja akwara no hon mo ti kama me no so anfa akwara no so ankan so na mama no so bi kan so tire me say na oye adwuma and to no ti say oye adwuma no say me o mo ka say adwuma wa na say ntu ya o nya adwuma na and to so tumi ya adwuma na me ka akwara no sha akwara na ti ka be no de be akwara If you are to do it, you are then training the council. You, that's it. Breno, I a bit. Yeah, Breno, I a bit. Yeah, the sports, Barb, Shisha, so ding. Auntie, one more would dear Jumaya name a producer, Papa B. On the sea, a Juman Shishin in Edgeran, so a man can think a million Bila Cantanka. Spatus, Quajo, Sa Codie. A man may necessary Jumedie Yinam, a dear coye, ama ye nkunim di so. Facebook, a yakwasi beruti. Ene nana yaw, be men na. Yadama se, a jumapa, my ye, mona mudi tutumu. Ma bedra so, medama se. Ene a jenekasia, mode baye, a many penina, enye biesia. A ye prophet see a pie life, nyame unshow. A jua Peggy. Papa J die on in the moon cry ho, baby will be a radin cane ho. Na me a me so jumedie mu, etina care ni muspake de koye no, me dia ye queen Sabi Debrah bankapuku, makramo.